We shall all rise up to take our next congregational song. Shall we all stand up, please? Let's go to page 4. There is victory within my soul. There is victory within my soul. For the Spirit with me abides. Let the ways of temptation stroll. Jesus gives me whatever betides. Though the conflict be fierce and long, though the tempter my heart assail, in my weakness, yet I am strong. For with Jesus I'll ever prevail. I have victory over sin. I have victory over grave. Even death now has lost its sting. Hallelujah, I know I am saved. Victory, victory, victory in my soul. I have glorious victory, since Jesus took control. Victory, victory, sweeping like a flood. I have glorious victory through Jesus' blood. Psalm 99, verse 5. Exalt ye the Lord our God, and worship at his footstool, for he is holy. We are in the presence of God this morning. We want to exalt the name of the Lord. We want to exalt him for who he is, for being a holy God,
a righteous God, a merciful God, a loving God. We are going to lift up our voice to praise Him for the victory He has given unto us. Victory over sin, victory over Satan, victory over sickness. Open your mouth and let us worship the name of the Lord. God has been so good unto us, and He is so good unto us. Let's worship Him, let's honor Him, let's adore Him. He has given us victory. Victory over sin, victory over Satan, victory over sickness, victory over temptation, victory over death. Open your mouth and worship the name of the Lord. In Jesus' name we pray. It's not time to give a tithe and offering unto the Lord. I'm going to read to us from Leviticus chapter 27, verse 30. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, it is the Lord's. It is holy unto the Lord. Our tithes belong unto the Lord. They are holy unto the Lord. And as you come to worship Him every time, we must not come before Him empty-handed. We bring our tithes, we bring our offering. So can we please raise up your tithe and offering now as we pray on them before our brethren, the ushers around collect for us. Let's close our eyes to pray. Father, we want to thank you and bless you. For me, you me adak pena o mi ayira o nko de enuna na gbogbo yo ne wo na mita mi dak pena o Yesu azo nye jibe mi ananu ewoli akpla jonu o fofo mi dogbeda be nuna na yo wo mi le fifila be na hwe le Yesu pen come eye yira mesia me le megbe le Yesu pen come akpena o fofo be ne do tomi le Yesu ben ko sese la me mi dogbeda le Tamia kemia penwo nemia acho nunanao adade nu jogba ome mia akpoto eji kple gbedodo ragba mia do gbeda de mia pe jukota mia do gbeda de juata Togo juata be apetoa anabe mio kata mia no dejie no me ele Togo te pe ya Nya dogbeda ke wonu na dogbeda That's the will of God for us. e ya nye mau fe lolonu na mi le Yesu pen comme mi dogbeda le mi dogbeda de nya pe soke ota bevito de soke ope dodo yi la ve me yoda gbe Thank God for how God is pleading. alors ta flache ke va me chovayi His own son, his own servant, mia pe pastor mia dogbeda benade to arrest many youths. mau ne to dodo ya me Into the ne kingdom of wa God. le Bring them to the king of kings. soke That their gbogbo lives de o will be transformed. ava When their fi lives are adupe la transformed, me our nation will be wa transformed. pa So gbe wo let's ne pray tro for the king's ne wa circle poto and the tro youth ya apply pe program juko la that the tro Lord will use this ya program to dogbeda be reach out mau to de every za youth dodo in ya every nation. ne wa Open your mouth kasi and so no pray. katanchi le juvovo me ke wonu ne na dogbeda In Jesus' le name we Yesu pray. pen comme mi We now dogbeda want le to pray for our Father in the mia Lord. dogbeda de We are mia going pe to pray. pastor ta mia dogbeda be ma nu ma chi kone o de di matenu o ma pe nu se ne no aliji blame be mau ne na be wa no te sesere ne wa wa mau pe lolonu ta ke wonu na dogbeda de ta In Jesus' name we
le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Mia Mawu kple mia tɔ miedzi be mia da akpe na wò ayra wò ŋkɔ ɖe nu gã yiwo wɔm nele le mia dome kple nu yiwo wɔm nele na mi tso esime mieva dodo yame. Miedo gbe ɖa be Aƒetɔ kɔ asi ɖe abe subɔsubɔa. Wɔ nu yeye le ame sia ame ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. O mia Mawu be mia aɖi ɖase le dodo ya megbe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Fofo akpe na wo elabene ɖo to mi le Yesu ƒe ŋkɔ sese la me. Can we please have a seat? We are all welcome to this global worship service, which is part of the GCK for November 2022. Our prayer is that God will satisfy the longings of our hearts before we go in Jesus' name. I want a louder amen. We especially want to welcome all those who are worshiping with us at a Sunday worship service for the first time. This is the first time of worship with us on a Sunday like this. Wherever you are, we want you to indicate, because we want to bring you the greetings of our Father in the Lord, the convener of the GCK, Pasteur W.F Kumuyi. So if this is your first time of watching with us, especially on a Sunday like this, can you please stand up wherever you are so I can bring you our pastor's greeting, the convener's greetings. Thank you for standing up. We bless the name of the Lord for bringing you here. On behalf of the Father and the Lord, the convener of GCK, I say welcome to all of you in Jesus' name. He's happy that you are here with us. And we want me to encourage you that you should continue to fellowship with us, participate in our programs, especially in the meetings which are stated at the back of the program sheet in our hand. As you are standing up, our ushers will give you a small slip to fill. Kindly receive it from them, fill it appropriately, and thereafter return it to them. You can please have your seat. Thank you, and God bless you. As we have on the back page of our program sheet, every week we have three important services. On Sunday service, we have a Sunday worship service, which is a joyful experience. We follow worshipers with inspiring sermons. That starts at 8 o'clock, but with pre-service prayer at 7:30. On Mondays, we have a systematic study of God's word for holy and balanced Christian living. This is taken by our Father in the Lord, the convener of GCK, every Monday. In fact, you need to be here to receive deep teachings of the Word of God. And so tomorrow, we're expecting you at the Monday Bible study, wherever you may be, in your locations. And for those of us who are here, we all know that tomorrow our crusade still continues. But after Monday tomorrow, the following Sunday, our Bible study will continue on our various districts. On Thursdays, we have Thursday Revival and Evangelism service, an atmosphere of intercessory prayers, testimonies, and constant reminder of the Great Commission to the whole world. The service starts at 6 p.m. As you attend all this, the Lord Himself will bless you abundantly in Jesus' name. Not to recognize the presence of the kind officials in our midst this morning and our delegates, special delegates from Cameroon. Time will not permit us to start to introduce you one by one, but we say welcome to you, and we appreciate your coming, and the Lord Himself will increase His anointing, His grace, His power upon you in Jesus' name. I want a louder amen. This afternoon, at 3 p.m., there will be a special program for all the converts of the Crusade. Those who gave their life to the Lord on Thursday night, Friday night,
Yoda Saturday bezame, night. fida There's zame, going to be a même le da special zame ya, program for you dodo this toke ya de afternoon linami, at 3 le otro ya, le in the gaton hall pepe. over there to my right. So please, let's be there by 3 p.m. There's a special package from the convener of the crusade for you. So be there to receive your own package and to be blessed of the Lord. Please remember, 3 p.m. all couples of the crusade are to be present at that hall to my right hand side, that far over there. As you come, God Himself will bless you tremendously in Jesus' name. I said, God will bless you tremendously in Jesus' name. The crusade continues tonight at 5 p.m. But we expect us to be here by 4 p.m. to start praying the power of God down. And come with expectations. Come believing. And the Lord will visit you mightily in Jesus' name. Tonight, there shall be showers of blessings. There shall be showers of blessings. Come and receive your own blessings. No matter how long you have been carrying that problem, I assure you today, as the man of God open his mouth to pray for you, all those problems will be rolled away in Jesus' name. God is going to give you a testimony. Okay, God is going to give you a testimony. Have your own testimony in Jesus' name. Let us remember that tomorrow morning, by the grace of God, the ministers, church workers, our conference continues at the same venue at 6:30 a.m. Let us remind all those who are not present on the Friday that they should be here tomorrow by 6:30 a.m. Those of us who are here on Friday, I'm sure your ministry has started to take a new turn. The deputies of Pastor on the left of Joshua, the midst of Joshua, in fact, it's so deep that it is as if one has never read that book before. As you come this time around, I am believing God. Your ministry will not be the same again in Jesus' name. Remember to be here tomorrow, 6:30 a.m. for the ministers' conference. As you come with friends, come with colleagues, come with other workers, Christian workers, come with other professionals, come with other ministers. As you come, the Lord will bless all of us in Jesus' name. Thank you, and God bless you. And now we bring you the GCK Youth Choir Adamawa live from Yola.
God looked for a man who will voice within, who will help to bring the lost ones home, who will show the world that God is love, who will tell the world it's all mankind. I can't help but tell the story of the joy and peace within. I will tell the world that Christ is here. God will make me whole. Jesus is there, His salvation. Jesus, He saves, His salvation. I can't help but tell the story of the joy and peace within. I can't help but tell the world that Jesus' blood can make you whole. Jesus, He saves, His salvation. Jesus, He saves, His salvation. Till the whole world knows, till the whole world knows, we'll keep preaching Jesus till the whole world knows. Till the whole world knows, till the whole world knows, preaching Jesus till the whole world knows. Till the whole world knows, everywhere we'll keep preaching Jesus till the whole world knows. There is no time left, we cannot delay. We'll keep preaching Jesus till the whole world knows. Till the whole world knows. We'll keep preaching Jesus till the whole world knows. Till the whole world knows. Till the whole world knows. We'll keep preaching Jesus till the whole world knows. Reach them one by one in the streets and homes. We'll keep preaching Jesus till the whole world knows. Till the whole world knows. Till the whole world knows. North, south, east and west. Till the whole world knows. Till the whole world knows. We'll keep preaching Jesus till the whole world knows. In the day and night, in the sun and rain, we'll keep preaching Jesus till the whole world knows. Till they know, we'll preach it everywhere. Preach it everywhere. Shout it everywhere. We'll keep preaching Jesus till the whole world knows. We'll keep preaching Jesus till the whole world knows. We'll keep preaching Jesus till the whole world knows. We'll keep preaching Jesus till the whole world knows. We'll keep preaching Jesus till the whole world knows. We'll keep preaching Jesus till the whole world knows. We'll keep preaching Jesus till the whole world knows. Till the whole world knows. Coming up, just after the GCK Youth Choir, here comes the GCK Adamawa Young Adults and Campus YPF Choir, live from Yola.
heartache. Through your love and through your kindness, you have drawn us back to you. So we're ready. Jesus, you can lead the way. We're responding to your voice, and this is our response. We'll say yes to your heart. We say yes to your love. We'll say yes to your call. We will go whether high or low. We say yes to your heart. We say yes to your love. We say yes to your call. We will go whether high or low. Send me, I'll go. Send me, I'll go. We want the lost to know your goodness. May they heed the call to come and time with you. Every sinner, every prodigal has his detail prepared for the Savior and you. So we love you. We're responding to the call. We're responding to the voice. And this is our response. We say yes to your heart. We say yes to your love. We say yes to your call. We will go whether high or low. Take these hands, Take these feet. Take my heart and call of me. Take these hands, take these feet. Take my heart and call of me. Take these hands, take these feet. Take my heart and call of me. Consecrated Lord to thee. Take my mind and my days. Let your glory express. Take my hands and let them move. As the impulse of thy love. Take my feet and let them be. Sweet and beautiful for Take my will and make it thine. It shall no longer be mine. Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour. At the feet is treasure store. Take my soul, and I will be ever in all for thee. Send me, I'll go. Send me, I'll go. Songs of freedom, songs of deliverance. These are all songs that ring from the courts of Zion in the presence of our great King. Those songs come to us today from the sanctified lips and the pure hearts of the psalmists from the nations who love God deeply. So
Let's join with the saints and lift up our hands in praise to our great King, Jesus, as we listen to songs from the nations. Time to
speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. The light of fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. The light of fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. We declare your name. Your name is power. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. It is the sweetest name I know. Before the Sunday message today, we shall have a brief period of scripture reading. The Acts of the Apostles. The Acts of the Apostles. Acts 14. Acts 14. And it came to pass in Iconium that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake, that a great multitude, both of the Jews and also of the Greeks, believed. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and made their minds evil affected against the brethren. They were
eye ŋutsu aɖe le listra le anyinɔƒe si mete ŋu tsitre ɖe eƒe afɔdzi o eye wònye tekunɔ tso keke dada ƒe dɔme ke ame si mezɔ azɔli kpɔ o eya se Paulo ƒe nuƒoƒo ame si lé ŋku ɖe edzi gã eye esi wòkpɔ bena xɔse le esi be woayɔ dɔe la egblɔ kple ge sesẽ bena tsitre nadzɔ ɖe wò afɔwo dzi eye wodzo kpo eye wozu azɔli eye esi amehawo kpɔ nu si Paulo wɔ la wokɔ ƒe gbedzi le Likonia gbemegbe bena Mawu tsɔ amewo ƒe nɔnɔme ɖi va mía gbɔ eye woyɔ Barnaba be Jupiter ke Paulo be Merkio elabena eyae gblɔ nya tete la Jupiter si le dua xa la ƒe nunɔla tsɔ nyitsu kple seƒotsihe va agboa nu eye wòle dzidzim bena yewo kple amehawo yewo asa vɔ ke si apostoloawo Barnaba kple Paulo si se la wodze woƒe awuwo eye woƒu du ɖo ameha la me le ɣli dom le gbɔgblɔm bena ŋutsuwo nu kae nye esi wɔm míele míawo hã amegbetɔ siwo nu vena la míenye ame míawo ke ene eye míele nyanyui la gblɔm fia mi bena miatitre atso nenem yaka nu siawo gbɔ ava Mawu gbagbe si wɔ dzi kple anyigba kple atsiaƒu kpakple nu siwo katã le wo me la gbɔ esi le dzidzim be ame si le dzidzime siwo va yi la me la wonɔa dukɔwo katã zɔ woantɔwo ƒe mɔwo dzi gake la medzudzɔ ɖaseɖiɖi le eɖokui ŋuti le esime wòwɔa nyuie eye wòna tsi dzadzami tso dziƒo kple nuƒãyiwo eye wòtsɔ nuɖuɖu kple dzidzɔ yɔ miaƒe dzimewo fu o ke Yudatɔwo tso Antiochia kple Ikonio va afi ma eye esi woƒoe ɖe amewo nu la woƒu kpe Paulo eye wohe dogo tso dua me hebu xa bena eku eye esi wogblɔ nyanyui la fia duma eye wowɔ ame geɖewo zu nusrɔ̃lawo la wogbugbɔ va Listra kple Ikonio kpakple Antiochia hele nu se dom nusrɔ̃lawo ƒe luʋɔwo eye wole nu xlɔm wo be woanɔ se xɔse la me eye bena woaxaxa geɖewo me toge míala tsã ayi ɖe mawufiadu la me eye esi wogblɔ nya le Perge la wotɔ dzi va Atalia tso afi ma woɖo ʋu va Antiochia afi si wotsɔ wo de Mawu ƒe amenuveve la me hena dɔ si nu wowu la ke esi wova afi ma eye woƒo hamea nu ƒu la woka nu gã eye siwo Mawu wɔ kpli wo la ta na wo kple ale si woʋu dzixɔse ƒe ʋɔtru na trɔ̃subɔlawo eye ame aɖewo tso Yudea va fia nu nɔviawo bena ne wometso ava na mi le Mose ƒe koanuwo la miatem akpɔ xɔxɔ o eye esi menye nu sesẽ kple anutsɔtsɔ vi aɖe wònye dzɔ ɖe woawo kple Paulo kple Barnaba dome o la woɖo bena Paulo kple Barnaba kpakple wo dometɔ aɖewo na yi apostolowo kple hamemegã siwo le Yerusalem la gbɔ le biabia sia ta azɔ woawo la esi hame la dɔ wo ɖa la woto Foenike kple Samaria hele trɔ̃subɔlawo ƒe tɔtrɔ ŋuti nya xlẽm fia eye wozu dzidzɔ gã na nɔviawo katã eye esi wova Yerusalem la hame la kple apostolawo kpakple hamegãwo xɔ wo eye woka nu siwo katã ta Mawu wɔ kpli wo la na ta eye apostolo kple hamegãwo va kpe ta be yewoakpɔ nya sia me ɖa ke esi wole nu sesẽ geɖewo wɔm la Petro tsitre eye wogblɔ na wo bena ŋutsuwo nɔviwo mienye bena tsã la Mawu tsia le mía dome bena trɔ̃subɔlawo na se nyanyui la tso nunye me eye ne woaxɔ ase eye Mawu si nya siwo me la ɖi ɖase na wo le esime wotsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la na wo abe ale si wòna míawo hã ene eye mede vovo aɖeke mía kpli wo dome o azɔ nu ka ŋuti míele Mawu tem kpɔ be míatsɔ kɔkuti si mía fofowo kple mía ŋutɔwo hã míetem tsɔ la aku nusrɔ̃lawo ƒe kɔa tete ameha blibo la katã zi ɖoɖoe eye woɖo to Barnaba kple Paulo ƒe nyaxexlẽ fia le dzesi kple nukunu siwo katã Mawu wɔ to woƒe asiwo dzi le trɔ̃subɔlawo dome nu siawo megbe la magatrɔ ava eye magatu David ƒe agbadɔ si Mawu ƒe ɖo eye magafɔe ɖe tigre eya ŋuti nye la me bu bena miage ɖe fu na ame siwo trɔ
tso trɔ subɔlawo dome va Mawu gbɔ la o ke boŋ la miaŋlɔ na wo bena woatsri trɔwo ƒe ɖiƒoƒowo kple ahasiwɔwɔ kple lãtsiʋumewo kpakple ʋu. Tete wodze apostolowo kple hamemegãwo kpakple hablibo la katã nu bena yewoatia ŋutsu aɖewo atso yewo dome aɖo Antiochia kpe akpe ɖe Paulo kple Barnaba ŋu. Woawo nye Yuda siwo yɔna be Barsaba kple Sila, ŋutsu siwo nye amegãwo le nɔviwo dome eye woŋlɔ agbalẽ ɖewo si bena apostolowo kple hamegãwo kple nɔviwo ɖuɖɔ nɔvi siwo tso trɔ̃subɔlawo dome le Antiochia kple Siria kpakple Kilikia la pa elabena ame aɖewo tso mia dome va blu miaƒe tame kple nyawo eye wonyama miaƒe luʋɔwo gblɔ bena woatso aʋa na mi, woatso aʋa na mi eye mialé se la me ɖe asi evɔ miede se aɖeke na wo o la o. Enyo mia nu esi mieƒo nu ɖeka ya bena miadɔ ŋutsu tsasiawo akpe ɖe mia lɔlɔ̃tɔ Barnaba kple Paulo nu aɖo ɖe mi, ame siwo tsɔ woƒe agbe na ɖe miaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la ta. Azɔ miedɔ Yuda kple Sila ɖa, ame siwo ŋutɔ hã la gblɔe na mi nenema ke kple woƒe nu elabena enyo gbɔgbɔ kɔkɔe la kple miawo hã nu be miagatsɔ agba gã ɖe ada ɖe mia dzi wu nu vevi siawo ko o bena miatri trɔ̃wo ƒe vɔsawo kple ʋu kple lãtsiʋumewo kple ahasiwɔwɔ ne miekpɔ mia ɖokui dzi nyuie le wo me la ekema miawɔe nyuie minɔ anyi sesĩe. Azɔ woawo la esi wodɔ mɔwo la wova Antiochia eye woƒo ameha la nu eye wotsɔ agbalẽ la na ke esi woxlẽ la wodzɔ dzi le akɔfafa la ŋuti eye Yuda kple Sila ame siwo hã nye nyagblɔɖilawo la kplɔ nu nɔviawo kple nya geɖewo eye wodo nu sewo eye esi wonɔ afi ma ʋɛ la nɔviawo do mɔwo le ŋutifafa me ɖo ɖe ame siwo dɔ wo ɖa la gbɔ ke enyo Sila ŋu be yewoati afi ma ke Paulo kple Barnaba wonɔ Antiochia ele nu fiam eye wole aƒetɔ ƒe nyanyuie la gblɔm fia kple ame bubu geɖewo hã ke ŋkeke aɖewo megbe la Paulo gblɔ na Barnaba azɔ na míagbugbɔ ayi aɖakpɔ nɔviwo ɖa du sia du si míegblɔ na aƒetɔ ƒe nya la le ale si wole wɔwɔm eye Barnaba di bena yewoatsɔ Yohanes siwo yɔna be Marko la akpe ɖe yewo ɖokui nu ke Paulo ɖo ŋu bena yewomatsɔ ame sia asi trɔ le yewo me le Pamfilia eye meyi ɖawɔ dɔ kpli yewo la akpe ɖe yewo ɖokui nu o eye wozu dɔmedzoe na eye womatso wo nɔewo gbɔ. Barnaba tsɔ Marko kpe ɖe ɖokui nu eye woɖo ʋu yi Kipro ke Paulo tia Sila kple eɖokui nu eye esi nɔviawo tsɔe ɖe Mawu ƒe amenuveve me la edzo heyi eye woyi ɖato Siria kple Kilikia hele ŋusẽ dom hameawo. Amen. It's testimony time. Miase daseɖiɖiwo. Church, praise the Lord. Wakafu Mawu. Paul Dogara Manga is my name. I'm a medical doctor. With me here this morning. Ebe yenye Paulo Dagara ebe yenye dokita. Ta novi nyɔnu abe ya adi yepe dase mia sepe dase didi ya. Novio wakafu Mawu Yesu gbagbe la. Ye babe ya di dase kure nunu ima wole pa gbemeta. Nu ima wona ya. Ebe yepe mia loa. Ye matem akokwe o votomo pa menveve mea esi ye chokondiva tomo pa menveve mea ye le tro asia le dinu adreva enyilia mea aboava le yeve eye echoa ma wonukunu na ye ebe esi ma ba mea dogbeda ebe echo legbe dodo da megbea ye khonu kunu yi ye mekpo mo na le ba gbemo lo be wa kafu Mawu. But for now, after the prayer of
ebe azɔ le mawu ƒe ame aƒe gbedodo la megbea yatem akɔkɔ abɔ yi dzi aʋuʋui atem awɔ ɛfa lo be wakafu mawu. Yes. Okay. Lift my hand. Lift it up. Praise the Lord. Ebe wakafu mawu. Put your hands together for Jesus. Yaƒo asikpe na Yesu. That's just few of what the Lord has done since we started last Thursday. Ina kwana mu yanuwa a cikin suna Yesu. Sunana Hawa Ishaku daga Boku. Ina fama da wani cuta tun ina aure tun 2010. Na yi aure ina mafarki banza ina ga wayansu ruhoki daban-daban a idona. Amma da na zo wannan taruwa tun a gida na kula a zuciya na shaɗa ya hana ni zuwa wannan taru. Amma sai da na samu hanya na zo wannan taru. Sai na ce ko na je na yi wanka taru wanda yana filin taruna zan karɓi warkaswa na a wuri. Sai na warke a cikin suna Yesu. Na gode wa Allah na tun aiki da Allah ya shirya. Domin yi mata zan ci gaba da aikin Ubangiji a cikin suna Yesu. Praise the Lord. Wakafu apetola. Praise the Lord. Wakafu apetola. Her name is Hawaii Shaku from Michika. Yepon kwenye She Hawamaye had this attack Shaku. of demons and Abe, literally she will receive bobo physical things and beings. wa For the valenti. choir members, this was the lady the choir people were shouting after the last program. Ebe God has delivered her. mautuke le ehadilawo pe hadiji megbe. Ebe esi yeva teƒe ya mawu ebe ne yeva no tele teƒe ya mawu do la a kasiye wa mawu dege le nenebenu me. And your deliverance is Mawu permanent in tuka o Jesus' name. eye katutu wa anu anyi da le Yesu be ŋkɔme. Usually we refer us to auditory and visual hallucination, and she is delivered now. Praise the Lord. mu yabi Allah ni suna dali miji suna yaro na kuma wazani na zo daga Biliklan group new FM station na zo in tsaya gaban Allah da gaban jama'ansa in bayyana abunda Allah ya yi a rayuwar wannan yaro mai suna wazan yaro na ya bata ko da shida bai gan shi ba na damu amma na ce in akwai baban kumi a gari ba zai bata ba da na zo nan ranar juma'a da fota yaro na daga na ce yaro na zai dawo kuma ya dawo suna shi wazani. Amen. This is Deli Midulu, his father. The son here is Gelu de yana be gelu mindulu. He was missing for 6 solid days. And before the program, the father said, if GS comes here, his son must be found. And Evia me kpɔna nu o. Voyi o va teƒe ya. Devia ekpɔ nu lo. the child returned the next day. Here is the child. Put your hands together for Jesus. Yaƒo asikpe na Yesu. I'm telling you, great things are happening. Enu gawo dzɔ le Dutoƒo Mawu nya kaka ya me. Mi va otrɔ me. Alo mi nɔ ayava la wo dzi eye miakpɔ nu yi Mawu la wɔ na mia. And now, as we get prepared Esi mi le for the dzadzram special ɖo Sunday worship be service, miaxɔ nu global le Dutoƒo service Mawu nya kaka message ƒe by our subɔsubɔdzi ya Father, tɔmea. the convener of To miaƒe GCK, Pasteur Pastor Dr. W.F Kumuyi. Coming off stage now is the Adamawa GCK Adult Choir. Nya ase live hadidi. from Yola. Alo hadihawo ƒe ha.
His word, wherever it may be.
Praise the Lord. If you are happy, shout hallelujah. Since Thursday when we came here, God has been moving his power. As a matter of fact, the power that never fails moved mightily here in the Alpha location and also all over the world. I have great testimonies of people receiving all kinds of miracles. Blind eyes opened, lame walked, and many, many others. But that's not just the purpose why God raised this man of God. The central purpose is to teach and preach the word of God globally and be able to carry us to heaven. Now, therefore, in this solemn assembly, join me. Nema akpe GCK pezimeno la Pasteur W.F Kumuyi achoma unya avanami ke akpe kafu na mau Kwasida boko nemia dumeto de siade nyemele mi apen kosemo nyemele toji no lao mi apen kosem le gapopo ya momebe Kwasida boko namia dumeto de siade le Yesu pen komen Maune no plemi Maune donu semi Maune denu se ne donu semi ame Wanami amenu veve lonlon nubani pokpo kple Dutoƒo basi kame ime do akponuwa ne vanya pak bomele Yesu pen komen Fofo nyega dakpeno de gapopo yata nye yira wonko elabena ejebe wa subo yata mi va be mi subo Mau me dogbeda be kemi le subo le ndia de doki ofiami ponu ponami eye denu seo to fianya de meto de siade na be mi anye nui ne be mi anye na o le Yesu pen comme apeto me dogbeda be na doli o lon konde jimenami na be o lon yaya no jimenami la asratomiame akode amesiame ji le nya pa gbe nkeke o katsa me le Yesu pen comme pere mi anti apeto si kemi gava be nya suba o be mi anwolo be nububu o e mi abe susu katsa mi ape lonlon didi vivio katsa nano mau mi adela mi abe khona meto la mesike le mi adom de la be mi ave de pe lonlon afiamo me to gbeda be le ndia wonya ne wodo da mesia me ba gbeji le ndia le Yesu pen comme fofo mi dakpe na o mau vila mi dakpe na o mau gbogbokoko akpe na o le Yesu pen koji mi to gbeda le bonambena amen Maune no kple mi mi va te peya de GCK fe do duao eye gapopo ya mela miele mau penu sen ke me do akponu o pe etometinya glom la be mau ya enye mau yike me do akpona neke o hallelujah le siata Jose sikele miasi de mau ya dia de pemple kokpo dia ha madokponu ye pa menu veve amenu veve ke mau nana mela ha me do akponu eye tandia ma fia nu mi chokode lonlon sike wanu okata mau be lonlon mau lo keke ENELIA o chepete nu bi ken na de miata ba me sia me ke la ko ya magia sela akọ ya magi sela ma chro ke akponu ka agbe mavo cho jijime o me cho po yi po me cho tepe o lonlon ya ekoto lale o le cho blema e la gbe o me agbenyeme me sia me pa gbe me la enye lonlon yi ke wanu o katan
lɔlɔ yi ke Mawu ɖe fia mi le Calvary. Lɔlɔ yi ke wòɖe fia mi to Yesu Kristo dzi, eyi me ke wòna woklẽ, wòku, eye wògafɔ tso ame kukuwo dome. Lɔlɔ ma Mawu ɖe fia kekea, eye gbe la Yesu ena anyi ɖe Mawu Fofo la be nuɖusi me le nya xɔm ɖe akɔ ɖe mía ta, le gbe dom ɖa ɖe mía ta. Ewɔ yɔ katã, nu yɔ katã ewɔe, eye aɖe vi na ame sia ame na nuwɔwɔwo katã be wòate ma na dziɖuɖu na ame sia ame le dzidzimo katã me lɔlɔ ya. Yebe nyame dzi ma gblɔ na mi dzi kanyi ya, lɔlɔ ya tso Mawu ya gbɔ va na mi, eye wòle be míawo hã míaɖe lɔlɔ ya afie. Egɔnye be Mawu ƒe lɔlɔa ge ɖe me o. Azɔ lɔlɔ ya atrɔ agbɔgbɔ ayi ne mía hã míalɔ̃e. Míalɔ̃e elabe ya tre mía lɔlɔ gbã. Míalɔ̃ mía nɔviwo, míalɔ̃ Mawu ki Kristo yi ke nye ta na hamea, eye míalɔ̃ mía nɔviwo katã, xɔsetɔ katã. Ebe se yeye mede na mi bena míalɔ̃ mía nɔewo. Eye lɔlɔ gã sia enye si be ame atsɔ eƒe agbe ana ɖe ehaviwo ta. Eye wò be esia nye dzesi be amewo woakpɔe, adzesi be mienye nye nusrɔ̃lawo nenye be mieɖo lɔlɔ na mia nɔewo. Maxlẽm na mi le Korintotɔ ƒe agbalẽ velia, tatɔ kpekpe 14. Korintotɔ ƒe agbalẽ velia, tatɔ kpekpe 14. Ebe elabena Kristo ƒe lɔlɔ la le mía kplɔm. Elabe míedzro eme kpɔ sia bena esi ame ɖeka ku ɖe amewo katã ta, Yesu ku ɖe amewo katã ta, elɔ̃ mía katã, medi be ame aɖeke natsrɔ̃ o. Na ame ɖeka ku ɖe wo katã ta la, ebe ke wo katã woku kpekpe 15. Bena esi ke wòku ɖe mí katã mía ta la, Yesu meku ɖe Yudatɔ ɖeɖe ko ta o. Yesu meku ɖe ame tsatsia ɖe ko ta o. Eku ɖe mía katã mía ta, ame sia ame ta, le dzidzimewo katã, wo hã ne le ameawo me. Ɖe ame sia ame ta, Kristo ya yi ke wòtɔ be nye vɔsa mamlɛa, vɔsa gãtɔ, eye nye ɖela kpakple ɖela ɖeka koli yi ke li na amegbetɔ katã tso Mawu Fofo la gbɔa. Etsɔ nunana xɔse lɔlɔ ɖeɖekpɔkpɔ be nunana tsɔ va na mi to eku yi wòku ɖe mía ta me be ame siwo le agbe la, be wo hã woanɔ agbe, be ame siwo le agbe la, bena ame siwo le agbe la, be ame siwo le agbe, elabe ya tsɔ ɖokui tsɔ na ɖe mía tata, be maganɔ agbe na wo ɖokui o, ke boŋ woanɔ agbe ke na ame si ke ku, eye wogatitre le wo ta boŋ. Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 4, kpokpe 90. Yohanes gbãtɔ ta 4, kpokpe 90, egblɔ be esia me woɖe Mawu ƒe lɔlɔ la ɖe go fia le mía me. Woɖe lɔlɔ la ɖe go fia le mía me to Kristo ƒe vɔsa, to ale wòtsɔ ɖokui tsɔ na ɖe mía ta le Calvary, ale wòtsɔ ɖeɖekpɔkpɔ tsɔ va na mí. Ebe ɖe le esia me le vɔsa sia me, le eɖokui tsɔtsɔ na ɖe mía teƒe sia me la, le dɔ yi wowɔ ta me la, esia me woɖe Mawu ƒe lɔlɔ la ɖe go fia le bena Mawu dɔ via tenuvi ɖo ɖe kekea me bena míanɔ agbe to yama me. Haleluya. Kpekpe 8. Ebe esia me lɔlɔ la le menye bena míawo míelɔ̃ Mawu o ao, ke boŋ bena eya lɔ̃ mí eye wòdɔ via ɖo ɖa bena wòanye avuléle ɖe mía nu vɔ̃wo ta. Kpekpe 90. Ebe mina míalɔ̃e esi wòlɔ̃ mí, esi ke wòtsɔ lɔlɔ ya va mía gbɔ la, eye dzi ele be lɔlɔ ma na trɔ atso mía gbɔ, be míaɖe akpedada afie, be míaɖe míaƒe lɔlɔ afie, be míanyɛ nɛ la,
Nina mialon elabena etre mialon et y a pas nous fia ma chona miegbe lon le mauvais dit lon gbanto choji po va miagbo mo de kaima ye mauvais lia lon ila cho miagbo adota maugbo dota jipo lon le mauvais nous yike me do akponu gbede o lon le mauvais dit yike me do akponu gbede o nyakpo nu fiafia ya le do pe tome gba ve to eye gba nyakpo Mawu pe lon si o de fia to Kristo di na megbeto evelia amegbeto pe lon si ke wa de do da Mawu gbo to Kristo di etonlia lon si ke me Mawu to awa nu nyi gede o na mi to Kristo di aba akpagbanto amia fonu potoku de Mawu pe lon si ke o de fiami nobi Mawu lomi eye o kakpoto le mia lom nenye be me de lon acho fiami ade de ke mi o kakanya ne bibla men leode de ke mi o kakanya ne nyanyo me nle dadi de ke mi o kakanya nenye be de Kristo me de do ki cho fiami o de me de fofola cho fiami o de le ke mi o kakanya ne me de Mawu pe lon to me totra cho fiami o de ke mi awe e de lon ya fiami ye dile mia jom le Mawu pe lon pe de fia ya tsa e de mo pe lon cho fia megbeto to Kristo di Yohanes pe ke mia katsa mi nya taton pe ya den e be la bena alegbegbe ma lon keke ame menye nya katsa mi nye yuda to kata nye church de la nye e de fia va bede alegbegbe ma lon keke ame bena o choyen tope tono bi kana bena mesiame si kwa eji sene go me dama de keda leme o ma o me tiana meme o e ba mesiame ma o me gble amade keda di leme o amesiame si ke akọ ya maji sela ma chro nyanya ma chro lo baba o ha ma chro le Yesu pen come la belon ya o de go o de fiamba madeke ma chro ke bomla wa po agbe mavo Roma topa gbaleta ton tepe ni Roma topa gbaleta ton tepe enyilia ebena ke Mawu de yepe lon Mawu de yen tope lon si ke o chon lon mi la fia bena si ke mi gagner nouveau la o la Kristo ku de miata le ke mi o kaka jesimo pe lon ya lon gan ya lon kwasi ya lon ike lon manya gbon ya enam mi echijaja ema lon e ka kem ko de ganto ema enana reclin nana mi ema kata me panyi be lon gan ema Mawu be Mawu de pe lon fiami la lon ganto ema lon ke pour lon katsata lon ke pour nous si anuta bede esi me kemie gakpoto gagner nouveau la o la Kristo baku de miata eya lon si Mawu de to fiami fiame gbeto fo me akata to Kristo di nu ameto nyakta ale dasi la pima ban lon ma pa lon ke honana nouveau la o velia miakpo Mawu pe lon si kelina bibubu o ye tonlia ma pe lon vevito na evia vevio na evia amechachia o na eto o na mesio ko dede na mesio nchi o ko ene edo lon toke na nene pa mea o yo trojime yo nchi o ko yo lechina yo wokokoe yo transuyen toto nu gbantoa la pa la lera si vedea yenye Mawu pe lon si o defia nouveau la o Mawu pe lon le ali eli e gasia game vo avagbonye eina mesiame nenye be ne trojime nenye be ne sevevere nouveau ta nenye be ne jesi be ye la gbe piti nom
eye agbema me do la kplɔ ye tsɔ yi ɖe tsɔtsrɔ̃me ta yi ne trɔ dzime wonto na nye be de emɔ glama ye le tsɔ yina ya dzo le mɔ ma dzi afi mawo ƒe lɔlɔ ma ava na o ne me wɔ nenema wa lɔlɔ ma va o vɔ ne trɔ dzime abe ao menye medzesi me wo gbe ya ele yɔ nyim be de ma dogo tso vivitsi nyame ma dogo atso diƒoƒo nyome ele yɔm be ma va mɔ dzɔdzɔetɔa dzi ma va emɔ kakɛtɔa dzi ne trɔ dzime la hafi mawo ƒe lɔlɔ yi ke ɖena me ya aɖe o. Ezekiel etawoe nyi keke bla tɔ̃lia ebena eya ta madrɔ̃ ʋɔnu o Israel ƒe aƒe mia dometɔ ɖe sia ɖe le eƒe zɔzɔme nu Yehowa ye gblɔe nɔte Mawu alɔlɔ ye gake Mawu gale kɔkɔe Mawu le dzɔdzɔe Mawu enye dzɔdzɔetɔ eye Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye hã le afi ma eye melɔ̃a nu vɔ o etsri nu vɔ eye ehea to na nu vɔ alo ame yiwo gakpɔtɔ nɔa nu vɔ ƒe agbe nɔm ehakpɔtɔ li Mawu ƒe lɔlɔa ava gbɔ o nenye be ele fu enu yi ke Mawu le fu ye trɔ dzime tso nu yiwo Mawu melɔ na wo gbɔ eye etrɔ susuwo kple dziwo katã va Mawu gbɔ elɔ eye da asi le nu vɔwo ŋuti tɔ ɖe Mawu ŋuti hafi woalɔ eya ta bena mi Israel ƒe aƒe blibo la katã mia dome ame sia ame ebe madrɔ̃ ʋɔnu mi le miaƒe zɔzɔme nu Mawu ƒe dzɔdzɔnyenye ya melɔ̃a nu vɔ o melɔ̃a nu pitipiti o melɔ̃a nu vɔ̃ɖi o gake edi be yaɖe lɔlɔ afia mi ebe trɔ le dziwo me yaɖe lɔlɔ fia o yatsɔ nu vɔ wake o yana vo yana bena ɖeɖe na sɔ asi o eya ta be mi trɔ mi ɖe asi le miaƒe dzidadawo katã nu meɖewo ko dzidadawo katã menye eyiwo amewo nya ebe yawo leme ta wo dzesi be mewɔnɛ eya ta ye ko ma ɖe asi le ŋuti abe awo menye ma o wo katã eyiwo ne wola na wɔna eyiwo ne bena wɔna eyiwo ne wɔna le bebeme eyiwo le gaglagbe kple bebeme siaa la ebe de edi be ame sia ame na ɖe asi le yeƒe dzidada mawo katã nu ebe mi ɖe asi le wo nu ne vodada na ganye emɔ na mi o kpekpe bla tɔ̃ vɔ ɖeke egblɔ be mi ɖe asi mi ɖe miaƒe dzi siwo katã mietsɔ da ɖe nunye ɖa ta nɔvi womeva na dzimetrɔ gbe atsia nu vɔ ɖewo aɖe asi le wo nu ebubuwo ya agalé wo ɖe asi aku ɖe wo nu o mewɔna nenema o ao ebe dzidadawo katã si mi tsɔ da ɖe nunye la ɖa miwɔ dzi yeye kple gbɔgbɔ yeye na mia ɖokui Israel ƒe aƒe nu ka ŋuti mie be yewoaku keke bla tɔ̃ vɔ ve ebe aƒetɔ Yehowa be elabena ame ƒe ku mevivia nunye o eya ta mitrɔ tame mitrɔ dzime ne mianɔ agbe mitrɔ dzime ne mianɔ agbe ele se Mawu ƒe gbe ya trɔ dzime ne nanɔ agbe ne trɔ dzime ne ɖe asi le nu vɔwo ŋuti ne trɔ ɖe Mawu ƒe lɔlɔ ŋuti be aƒetɔ tɔnye medzɔ o nu agbe fitsi yiwo nɔm mele agbe baɖabaɖa yiwo nɔm mele Mawu ne mele dzi nenema ne mekpɔtɔ le nu vɔ nyewo mea o aƒetɔ maku ne meku tsi nu vɔ me la mayi tsɔtsrɔ̃ me elabena ame yiwo katã ƒe dzidzi koe nye nu vɔ woƒe tamesusu koe nye nu vɔ ame yiwo katã ku tsi nu vɔ me la woayi ɖe tsɔtsrɔ̃ me eya afi si ke ye tohehe kpakple ɖokuiɖo anɔ tso mavɔ ɖe mavɔ me eya ta nyaɖeɖe fia ƒe agbalẽ ta tɔ̃ kpekpe 19 ebe ame geɖe si ke nu me lɔ̃na la ebe meka ŋkume nɛ melɔ̃ nu vɔ wɔla be nyagbɔ gake nyemekpɔa dzidzɔ le ƒe nu vɔ wɔ ŋuti o ebe nyemedzi na be ɖe nu vɔ wɔla ne kpɔtɔ nɔ nu vɔ wɔwɔa dzi ɖaa o togbɔ be melɔ̃ eƒe nyagbɔ be menye be gbɔdzɔ wɔa nu vɔ
nous va pas benono le mota mal ao ebe de alesike amegede sike me lonala me kamone me kankumene me riatona wo e ata dovevie na trolle wo jime kikibla velia koda mele titre de voix nous le pom na ma de seigneur gbe eye o voilà ma gede mele gbo eye ma donu pli eye ha adonu plim no velia le tepe ya mia aga le da si bebedea yenye mau pe lolom na bibubuo mekanye bibubuo yenye amesike la peme vo eva va mebe eva kpona le ekpogodo ekpona le tepe de e noa le keklem nya wo yike le gba la peme ya e jijo popo de la jogeda le jrom vevide eye okpo be bibi chowu eyike le gba la peme eye ebo enu ale jrom heli enu yo le juta le jrom heli eye oglobe fofonye cho nye dome nyinu nam nye maji maga no afa me na kpakple o no kele jo o de ka jevi ebe o mele kpo gbedama tepo le juta eye yo khonoa eye wo to o zomo eye nobi de ezomo de kpo ye ekpo moaji zro ne kpo moa zro kaka ba le moajia ame yo zona gbegadia o etiko wu na wale gbegbe eye tepema le gbegadia no kpo ajoge bi ha olo se be etira fi ma ga ke etimela ekpe a oyo na ne be chizi chizi anomoji enu ano abe chi aga ke ma chi o chizi ko pom nele karo mo ne ndokutu fufu ye mi le mododoji na gudronji na kpono le nkoda be chi harima o chizi ko le moaji ma chi o la menye gbe o la menu nya de ke yo menye nu nya me de ke yo mo kata wonye nu ka chizi gbolo vom bibubu amenya be chizi o nya le moaji o eye azon ajemo eye azo ve do jua ma azon la va to ya dodo to fu pepe eye me etro eye o pefu doya le tepemala enu yo kata le si agbelo kata dome nyamado mi tro ji mecha mi nyema obebi eye na never get susu menami ebo mi ga ko sebe kpo agbe ya nto ele mionto nto la gasia game a bibla diha obe dizike obe ya klekeme ko numo tokata eye ko sebe de numo yo kata le flesh ya godo numo yo kata le juta numo yo kata le godo a nu yo lo jojom le kekiame a o ko na bibi se gande tijo popo gande la pima chou eye ke gbo yo le mo ba piame eye o dena megbe ajo le mo ba piame eye o ba ya pima eye yo ba do voa o ba le po amo le fu pepe la ame o ba no o ba pa me o ba o ame ya onto esema no si to onye eye o yi kaka ni o ba do me va kaka ba do o tichi na boa o kona be o eye kemele Yesu boa edo nyochowe mona ma upe me kpakple bibla nobi nyewe nobi nchuwe nobi nyonuwe mo pengbe dodo de kpakpo jijo kpakpo le asinye azo yo kpo be yobu eye jidia le o me be yo atrogbo ba ta ma upe lolon ike galina di bubu le Matthieu pa gba le ta 8 ton pepe 8 ton Matthieu 8 ton pepe 8 ton afima ye bi boboa jesia do kuile le nonome ike mo ve kpo edo kuile globe azon eye Petro ko di glo ne bena taflatie Luka pagbale etame 8 ton Luka ta 8 ton pepo yi 8 ton liya eye woyi da tiodo kuile de anyigba ma fe jumeto adenu ebe lede
anyigba ma ƒe srɔ̃ŋutsu srɔ̃nyɔnu dɔhadɔwɔla tsɔtsidela megbedela eka be wo katã wonɔ Yesua me tsã wonɔ ƒomawo be ƒome me tsã vɔ azɔa wobe dzi wobe susuwo katã tra mɔ wodzo eye wobe lé ɖe neneme mawo ŋuti eye bena etsɔ ɖokui lé ɖe anyigba ma dzi ƒe dzuɔmeto aɖe nu kpekpe 10 eye wòdzi be yeatsɔ akanyi siwo hawo ɖuna la ade yeƒe dɔme ke ame aɖeke menene o ame aɖeke menɛ o ame aɖeke menɛ wòaɖu o la o nuawo va nyrane megbedela ƒe nɔnɔme ya ewo yi ke de megbea nɔnɔme yi ke me na akpɔ ɖokui le ya ne dzo le aƒe me ne dzo le mɔƒe amenuveve gbɔ edzo le mawuviwo ƒe kpɔtɔtoa me ne dzo le mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔa gbɔ eye ne dzo yi kekea me dzo yi nu vɔ me keke me dzo yi ɖe keke me ba gbenɔnɔ be dua me eye Bibla na minya le kpekpe lododo ƒe agbalẽ ta 8 kpekpe 10 bena nu vɔ̃wɔlawo ƒe mɔ enye vevesese nu vɔ̃wɔlawo ƒe mɔ enye vevesese Luka ta 10 kpekpe 19 kpekpe 19 gblɔ be ke esi wòyi eɖokui me la eye eɖokui me la egblɔ bena fofonye ƒe agbatedɔwɔla neniwoe kpɔ abolo sɔgbɔ ke nye la me le tsɔtsrɔ̃m le dɔwɔame ta yele tsɔtsrɔ̃m le dɔwɔame ta teƒe ya kpekpe 8 egblɔ be matsitre eye mayi fofonye gbɔ magblɔ nɛ bena vi bubue ya lo leke neka zɔ dzesi mɔa zɔ ebe ha emɔ yi ke kplɔm tsɔ yi dzudzidzia mea emɔ ma dzi ke magatem azɔ agatso agbɔ va eye ma dzesi fofonye gbɔ ne megbe la de megbe wogadzi be yatrɔ gbɔ va aƒetɔ la gbɔ ɖe emɔ kadzi wòle be wòatrɔ to agbɔ va ɖe la gbɔ mɔ kadzi wòato emɔ ya yi dzi wòto eyi tso be de megbea ɖe emɔ ma dzi ke ɖagato kakaka agbɔ va ƒe me ne to mɔ edo anɔ nuzizi kpɔm alo anɔ dematsɔ le me tsɔm na agbenɔnɔwa eye tsɔ ɖokuiwo tsɔ ƒo ɖe nu tramatramawo wɔwɔ me eye megate ɖua tete kpɔ ɖeke dzi o emɔ ma yi ke kplɔ tsɔ yi dzudzidzia mea yi ke dzi nagato agbɔ va aƒe me abe agbe pitipiti ma nɔ me le mewɔ si aɖeke na ɖokuiwo enɔ agbe yakagbenɔnɔ ne yakagbenɔnɔ ekplɔ ve kɔ ɖe megbededea mea ele be natrɔ gbogbɔ agbɔ va etɔwa gbɔ nenye be azɔ afi ke kpɔ ɖokuiwo lea maɖeke megakpa tse na o maɖeke megaɖo anu na o eye siga yi va ahanono va ezãmeɖoƒo yi va emɔ ma ye ne dzi ne toe ye ne be yi ɖe megbededea me ele bene be yeatrɔ gbɔ va aƒe mea da asi le nu mawo agbe pitipiti agbe vlo mɔ katã da asi le wo ŋuti natrɔ va mawu gbɔ trɔ le dziwo me trɔ ɖe mawu ŋuti ne va aƒetɔ megbɔ va ebe ɖe yatso matitre ye mayi fofonye gbɔ agblɔ nɛ bena fofo mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo kple ŋutiwo nye medze be nyatsi ya eɖoe nɔvi wo hã aɖo nu ya akple nuwɔna la kplɔe ɖo zi ɖeka aɖo nua ya lo ɖe susu me lo enyo vɔ ele be ada afɔa tsɔ kpe ɖe ŋuti mawe amesu o da afɔa tsɔ kpe ɖe ŋuti ebe matitre eɖoe vɔ kpekpe 19 ebe nye megadze be nayɔm be viwo o wɔm abe wò dɔlawo dometɔ ɖeka ene kpekpe 20 eye wòtsitre eye wòtsitre ekpe megblɔ be gabume ha no amave gabume
gabume ha agano to madoa me gabume ha agano yentope tame sesenu na o me o ebere ma ti tre eye wo ti tre enumake mega hede megbe o mega le chagla la chamo mega tiope lubon plepe agbecho wo kari gbegbe o eye bibla bena enumake wo ti tre eye wo jemo esike ye fofo ape fofo akpo la taflati pe dome tro de nu epe ya ma kpombla nyine ma tro de nti esi ojo le edujijia me gbova pe me la eto a cho eye o plasi kone eye pikula vode kelia que de villa glone bena fofo me wonu vonde jipo nu plenty o me wonu vonde jipo plenty o eye nye mega jebe na yombe view o ebena fofo nye meva be me jeolo la be meton zu vi bubu me gbede la apeto me tramo amado onyi mo nya gbola chan o demegbe onye nyanye kakala chan afi demegbe onye do la le church ame afi demegbe azo otro ojo ejujiji ademe amado ve de nyonu 20 amado gbo sro o amado ve geje ajododo fiti o me eye o ve won o ve poro ki o le agbe nono de yo ma u bi mera no o me eya zo otro gboba elebena agba yo kata wo nto ne fo plana no kiwa nu yo kata mene cho do kiwo podoa ne tro gboba Togo le ome dasi le ome agbe jujuta alo ejuroni gba yi keji ne kpodo kiwo le pe nu ona wa dasi le onchi abe menye na tro gboba abe be pastor ga menye kplola le miabe church ame le kope ame de keme azo me tro gboba a unchu ame wo megbe de la ya me wo na ne kene ne mala be kpo be ye meje o ne gboba ri tro de monti pakple doku bobo abe menye church kplola cha menye pastor le nyabe church ame cha me ba de megbe azo me ga tro gboba ni ga to dun pastor me wo na ne ma o me wo ne ma elebena boborokio tro gboba mo be po me ame pakple doku bobo ebe nyeme je o pepe bla vevo velia ebe ke fofo la glo ne bena ne fa dollar o bena mi yina cho awunyito ve mi do ne ema lonlo mo pe lonlo ya epe adododo pe lonlo ya mo pe lonlo iketo jrana me do flo eye bibubu atro gboba pe ebe mi cho awunyito do ne mi do sika sige mi do sige asine ple atokotao pe afo la vo ton lia eglobe ye mi le nyivi dami lave eye mi wi mi na mi adunu mi akpojijo nukata people la vo nelia la bena vinyenu tuvisia ku ekpe ade okun tele gota aore gota me ku ore gake keke me pa gbe bibi sese ba gbonono ya wa keke me pe agbe vlo ya wa o we pe lubon o ngo ye pe lubon flo da bien ti dadi oui e benare bi la bena mesi ke la gbenom le a hasime la janjeje me le keke me nuo me la bibla be ku to gbobe egala gbego han eyata fofua glone be vinye nutuvisia aku eye wo gagbo agbe abu eye wo gakpo eye wo dasi jijo popo me jijo nona jipo jijo la no jipo le ndia na mesia me ka tro egbe va afeme va mnyape mawagbo le Yesu pen come nyamenya no ita me Togo vio pe amen na me de ajisesiro mone yira mi no tolia enye maupe lon
xɔasi si ke li na viawo azɔ nuvɔ la wo katã ame kowo nye wo katã wonye ame ko menye ame vevi o menye ame tɔxɛ ɖe o se gɔme nenema mekpɔ le tɔxɛ ɖe o ame sia ame elabe nuvɔ la ela le akpa dam le fifim hã le fifim ame sia ame wobe dzi wobe susuwo katã wotsɔe na satana eya hã tsɔ be agbetɔ sa na satana nu tɔxɛ aɖeke mele ŋuti o nuvɔ la ma yina tsɔtsi o meyina tsɔtsi o ho ye ŋutɔ be yenye nutsu alo nyɔnu yenye bibla alo xɔsetɔ hã dzodzroe elabe ame kowo hã nyi vɔ nenye be ne ʋu nuvɔwo me ye ne da asi le nuvɔwo ŋuti ne tsɔ agbewo na Yesu be ʋua le tsi na o etsɔ ɖokuiwo nɛ eye woklɔ ŋuti wo le tsi na o kekekem ye agbewo atrɔ zu yeye kekekema bena ame aɖe le Kristo me atrɔ zu nuwɔna yeye nuxoxowo katã tɔnu va yi alo kpɔɖa nuwo katã trɔ zu ɖeke o yeye nenye be dasi le nuxoxoawo efififi amebeble azãdzedze ahasiwɔwɔ fuɖeɖe ahanunu ne dasi le numɔ katã ŋuti ne Yesu be ʋua le tsi na gaglagbewo bebemewo wole tsi na woa eya awɔe be atrɔ zu ame vevi ne Mawu ame tɔxɛ ne Mawu ya aƒetɔ la akɔkɔ wɔ ame ma yiwo le tsi na yiwo ŋuti wokɔ ame ma yi ke ŋuti Mawu ame ma yi ke Mawu wɔ le tsi na ɖe atrɔ zu ame tɔxɛ eye manɔ abe ame kpo ene o ame ko le amewo dome o elabe eklɔ ŋuti wo le tsi na o ememe ele tsi na wo le gota Mawu ƒe lɔlɔ tɔxɛ ɖe li ne nenema ame ma Malachia ƒe agbalẽ tatɔ kpekpe ve Malachia ƒe agbalẽ tatɔ kpekpe velia ebena ke ame kae ado dzi anɔ anyi le eƒe vavagbe ame kae anɔ te ɖe eƒe dodo nu elabe galolo la ƒe dzo ene kpekpetɔ agblɔ na mi kpekpetɔ lia bena abɔbɔ nɔ anyi alolo klosalo eye wòadza enu akɔ Leviviwo nu eye wòadza wo nu abe sika kple klosalo ene eye wòasa vɔ na Yehowa le dzɔdzɔenyenye me wòasa vɔ na Yehowa dzɔdzɔenyenye me ame yawoa eya yɔm mi le be trɔ zu ame tɔxɛ ye awɔ nye kpakplo be mianya ame veviwo ne Mawu eye mi trɔ zu ame tɔxɛwo ne hamevi tɔxɛwo yiwo trɔ dzime ŋutɔŋutɔ eye Mawu klɔ wo ŋuti Mawu kɔ wo ŋuti Mawu lolo Mawu de nu makɔmakɔwo ɖe alo me eye Tito ƒe agbalẽ tave kpekpe 8 Tito tave kpekpe 8 lia egblɔ be eye mianɔ yayramɔkpɔkpɔ kple Mawugã la kple mía xɔla Yesu Kristo ƒe ŋutikɔkɔe ƒe ɖeɖefia la lalam kpekpe 14 ame si tsɔ ɖokui ke na ɖe mía ta bena yaxe fe ɖe mía ta eɖe mi vɔ ɖeɖekpɔkpɔ be doa mekpɔ wenu haɖe o le tsɔtsɔke ƒe be ɖoƒe o eye Mawu ƒe doa gakpɔtɔ yina dzi le ame ƒe agbe me ebe yaɖe mi atso sedzi mawɔ me eye bena yaklɔ dukɔ si ke doa vevie nu le dɔ nyui sia dɔ nyui wɔwɔ me na ye ŋutɔ ye ɖokui ele be nɔbi trɔ gbogbo lé ŋku ɖe Kristo tɔ be numetoto ne wòakpɔ ebe ye trɔ dzime magatrɔ gblɔ ɖeke ɖe evo tso sedzi dadawo mea ɖe megadana mɔ be sedziwoa ne kpɔ ɖeɖe ebe kpɔ ɖeɖe egɔme nye be mɔ ƒe amenuveve ge ɖe agbo me ma yi ke le fia nuwo amenuveve ɖe le me o le fia nuwo be nagbe Mawu mavɔ egɔme be wòya navɔ Mawu anɔ agbe dzɔdzɔe le Mawu sosro ɖa me le fifi keke sia me
eya oyona be dede kpakpɔ amegede wa obe gblɔ be me xɔ kɔkɔ nyenye de ole tsina wa do loloa de enyame tɔxɛa de agbenɔnɔ wa egakpɔtɔ le abale yi ke wonɔ tsã enea tete kpɔ yiwo katã tsã wovana dzi o gake gena dze me vɔ azɔ wo be yi xɔ kɔkɔ nyenye vɔa tete kpɔ mɔ keka vana age dze me ne va kɔa ege dze me kpolo eye atsɔ ɖokuiwo nɛ eye ewoe be ye kpɔ ɖeɖe ye nanewo gava tutuna wo ne wɔna wo vɔ ne be gakɔ kɔkɔ nyenye gale nene ƒe nɔnɔmea mea o gbogbo yi ɖe atiso gate be aƒetɔ ehiã be natrɔ gbogbo atsɔm de ezewa me alolo maba le lolo na sika nene na ɖe nululiwo kple ɖiƒoƒo ɖa le menye matrɔ zame tɔxɛ ɖe na o eya alakpa ene dana tsã be trɔ dzime gale da alakpa fi bagate da alakpa o nɔte o nuwɔna ne nuwɔna ewɔ ne kaka tsɔ flɔ me alakpa dada ye ma ye wo nuƒoƒoƒo ewɔ ne kaka atsɔ flɔ me atsɔ aɖamea be susu da le nyateƒea dze alakpa dada ye ma abe kpɔ kɔkɔ nyenye nɔte la no kɔŋtsi wa nuvɔ amebeble amefuflu dɔmedzoedodo dzikudodo kelele fulele yiwo katã nɔ adzime na me la wo katã wo ɖena wo dzo elolo na mi ekɔa mia ŋuti eklɔ na mia ŋuti eye woɖe aɖiƒoƒowo katã yiwo nye Adam ƒe dzɔdzɔme ƒe deyi le mía me la eɖena wo katã dzona wɔna mi yezu ame tɔxɛwo ame yiwo bi na dɔ nyui sia dɔ nyuiwo ta ŋdi ya me sia me ne lé ŋku ɖe ɖokui ŋuti me sia me ne do ɖokui kpɔ akpɔ be na ɖe mawo ƒe dzo ya yi ke lolo na me klɔ na me ŋuti ya ɖe ewɔe le menyea mɔnukpɔkpɔ gali le ŋdekanyi ya mɔnukpɔkpɔ gali ŋde ya eya ekɔ na mia ŋuti eya lea tsi na mi eya ɖeka enye ame si ke aɖe numɔ katã ɖa le wo agbenɔnɔ me atsɔ agbe yeye dzi yeye gbɔgbɔ yeye ade me o ena nɔ agbe yi ke ŋuti kɔ nuvelia zɔ le akpa velia yenye lɔlɔ si ke míawo hã amegbetɔ la ɖe fia Mawu to Kristo dzi elɔ mi ale gbegbe esi ke Mawu lɔ mi ale gbegbe la míanya kpedalawo míaɖa kpedada afia Mawu le míaɖa kpedada fia Mawu nutɔ ye míagate atsɔ fia mi le teƒe ya nugbãtɔ lɔlɔ si ke naneke maʋli kpakple o egɔme naneke manɔ ʋli kple lɔlɔ ma o lɔlɔ si ke maɖe naneke ɖa o egɔme atsɔ wo lɔlɔ blibo la katã ana aƒetɔ la agblɔ bena ɖe eya ŋlɔ ŋkɔ nye ɖe agbegbalẽa me eya ye ma lɔ wu amewo katã nu sia nu velia lɔlɔ si ke míaɖo na Mawu sosro ɖa madzudzɔtɔe ese gɔmea madzudzɔtɔe akpa le yi ke ye sorabinu la bianu la ekpe kɔ aha atukpa le ahatome nɛ nenema pɛpɛpɛ ale yi ke ye gbolowo lɔa nunyɔnuwɔwɔ la ekpe ye naneke ŋutɔ mexɔna lɔlɔ ma ɖa le wo me oa nenema wòle be míawo hã míalɔ Mawu sosro ɖa madzudzɔtɔe ye tɔlia lɔlɔ si ke míaɖe atsɔ aɖe nyaba kpedada afia Mawu nugbãtɔ lɔlɔ yi ke naneke mava aɖe ɖa o naneke manɔ ʋiʋlim kpakple o ne mi trɔ dzime ŋutɔŋutɔa seɖa nenye be trɔ dzime nyawoa naneke ŋutɔ magate manɔ me o ɖe anɔ ʋiʋlim kpakple Mawu
ne satana ya tenebe ao apato satana nu manye magale lo metron zu mauto gbogbonye lobonye ametibli bonya kata eye nu onama magatem akplomjo magatem ablenu nye o gbede la be lo apato la na ne kento magatem abli pakple o Yohanes fagbale gbanto ebena esi ole nu dom la Yesu glona Simon Petro le Yohanes fagbale tabla vevo de kelia même ebe Simon Petro de elon nene mesioma ha de akpaoa eba le dibe anyam joa alo le lo echowuma nuka nu ne dasi dade chan nu yo on tonne be maga wo chan wa de enu mo ba le bibli pakpele lonlonya ebe apeto ne nyabe melon won tonne nyabe melon kuku wi ato mak le miele ne lon ma wa elon apeto la e na ne kento maga le tiame o na ne kento maga le bibli pakpele o lupo susu edio ametibli bo akata onu nya wo kata nu sianu ekudema wanchi le loya ema yenye lonlon sike mi do ade tofia mawu atofie be mi dakpene be ma welom ha melon salmo lo fadeka ya sheke pepe ala fadeka ba bevo andrelia ebe eyata melon awo sededo ekpea ebe melon awo sededo eyata e melon awo sededo usika amado amobe loma enyo yo lo akatoto joajina yo lo na nunyo yo lo nukunu enyo note bo mo be sededo yare elon akpa elon amegbeto elon akpono bota akpabia bode no le bibla sroma be ukpo bibla nu fiafia ma nyama joajina kaka no be khose benja no be nu yeke ana ya yaraba bo ma yobe awamema nya kono kple bota be Kristo toema eye Kristo yideta ya tiso ganti deta eye wea ebere nya gbola fiebere eya tai monlon wo sea o wusika ple sika nye todo eya defia ba meya le ke o nya be maulon eta e han loin ebe ye loin u sika nye to pepe ala fara kala bo nyindia eya ta mo bo o sea onu be wo le tefe me lefu abachomo kata novelia tepe ya popoto kude lon sikem nya done mawu majujo toe ne mia chonya kichone ne bapeto lagbo na chonu kata dade be vosama kpelaji eye na andoto haime jinabe Yesu me chonu kata now menyebe edeo kona ao nu yo nye nu vetonami nu yo khojemenami sa dese nu yo mie chonyaro kiona nu yo nenyebe mi mewe mi mevona wa nu mo kata mi adasi lo unchi na Yesu eya de ka comme chonu katana madeke magazidio manye pasteur les idiots manye pasteur les idiots ao ne ele pasteur lea anwabe amenyene ne pasteur melioa e wa tonu ho atonu trama atonu bebemenu ao ne nyebe eyade machonu katana Yesu enyenye gome pokpo choida nenyebe ejina hanene mala edepia be ndoki chocho sapona la memame eye keke menu mega pondo fe la meyame o echonu katana petoa elon petoa
madzudzɔtɔe eye malɔe ava se ɖe mɔ dzi o la malɔe kaka alo alɔe kɔ be eva tsi kɔ na mo a madzudzɔtɔe elabena melɔe. Kpokpoe alafa ɖeka blavevɔ nyilia le Salmo alafa ɖeka bi asiekea me kpike alafa ɖeka blavevɔ nyia. Ebe ya ta mebua wo siawo katã nu be wole teƒe mele fu abatsomɔwo katã abatsomɔ katã na ma ɖe be yakplɔ da ɖe abatsomɔ dzia agbe elabe nyɔnu ɖe be yaɖewo ɖa le mɔ ƒe mɔa dzia etsi atsɔ na kpɔa awo maɖe mɔ elabe ele fui ebe yele fui ega ya egawo be yatsɔ ble nua egawo be yatsɔ ble nua ne wolɔ̃ na Kristoa wòa ɖeɖe kpɔtɔa ebe mele fu la mele fu ɖeke kia me le tsɔ nanewo le ɖo ŋkume na wa be xɔ ya ɖeke wɔ ya ɖeke tugbedze wɔ ya nakpɔ dzidzɔ ɖekadze wɔ nakpɔ dzidzɔ be yele fu aʋatsomɔwo katã ame yiwo trɔ dzime ŋutɔ ame yiwo aƒetɔa le tsi na ŋutɔ nyawoa wolɔ̃na aƒetɔa naneke ŋutɔ mega ʋlina kpakple aƒetɔa la le woƒe dzime o. Mateo fagbalẽ tabla vevɔ ne kpekpe 12 Mateo tabla vevɔ ne kpekpe 12 ebena le nu madzɔ wɔwɔ ƒe agbɔsɔsɔ ŋuti la ame geɖewo ƒe lɔlɔ̃ nu madzɔ fi kake ne le o ele kɔledziwo habɔbɔ ɖo le teƒe ma ha ɖo le afi ma dzi be yakplɔ tsɔ de woƒe habɔbɔ baɖabaɖa me le suku kɔkɔ ye hadodo baɖabaɖa ɖo le afi ma ebe ɖe nu madzɔ katã la va sɔgbɔ alo le dɔwɔm le dɔwɔƒe ɖe le afi ɖe eye nu yiwo katã le teƒe ma wowɔna eto vovo na Mawu ƒe nuɖoanyiwo. Aƒetɔ Yesu le gblɔ bena le nu madzɔ ƒe agbɔsɔsɔ ta la ame geɖewo ƒe lɔlɔ̃ na Mawu la nu la tsi teke 13 ke ame si la do dzi enye ma mebe enye ma lo o menya be mekplɔ ɖo ne ke kplɔ ɖo nyui ɖea ne gblɔ nanea mexɔse be ela tema agblɔ kpasam do la ebe ame si ke la do dzi va se ɖe nu la nye ma do dzi va se ɖe nuwowo ebe akpɔ ɖeɖe emanye lɔlɔ̃ ke miaɖo ne Mawu madzudzɔtɔe naneke ŋutɔ mava axɔe ɖa le mía me o naneke ŋutɔ mava aɖe ɖa le mía me o naneke ŋutɔ maɖe nyabe susu ɖa le ŋuti la be nyabe lɔlɔ̃ na Mawu kple Mawu sosro ɖa anye nu si ke miawɔe madzudzɔtɔe ye etɔ̃lia lɔlɔ̃ si ke miaɖe fia minya gaɖo mewoa alɔ nane ame yiwo trɔ do wa yiwo le kpɔ wa maɖe fia wo be enu ya tsɔna dzi na yo maɖe fia kple nuwɔna be nu ya dzɔ dzi na yo gaɖo mewoa ame ɖewo gblɔna be melɔ̃ Kristo gake xɔlɔ̃nyewo le kpɔm nye medzi be maɖe fia kaka o akpɔm be ava nɔ biam nya be o hã le Yesu be nya mea o hã le xɔse gbadotɔ domea o hã le aleluya tɔ domea ta anɔ ɖokuiwo wɔm zazã be maɖe tsɔ fia o me nenema yo nke ma kpɔ xɔma ele Biblia asi wo be xɔma agbalẽ ke ma wo kɔ xɔma ɖe koe evɔ Biblia kɔkɔe ame mawoa wo me ɖea woƒe lɔlɔ̃ fiana o eye gaɖo mewoa no gbana tsɔtsia wo fika yi me ne le o mele yi teƒe ɖe tika le yi hã o mele afi ɖe ma va o nɔvi ele Yesu gbɔa ye wo le biɔ be fika le hã be le yi afi ɖea Yesu gbɔ afi ɖea ao de lɔlɔ̃ wa fia amewo nanye be Yesu tɔ nenye ame sia ame na dzesi be Kristo tɔ nenye woanye be yenye nu gbãtɔ le agbewo me be elɔm eku ɖe tanye le ati so ganutsi esi woku ɖe tanye le ati so ganutsi la
Yepe lɔlɔ ya eku nukpɛpɛ ku eye oku ɖe ta wa eye Yesu de mewɔe le bebe me o la ewɔe eye ohana wɔe aɖe fia Yesu be ye lɔe o de la nye melɔ yeƒe nyagbɔ eya ye xɔm ɖagbe eya ku ɖe ta nye eye nye hã ma de lɔlɔ sia afiɛ aɖewo lɔlɔ ɖe go lɔlɔ si ke afia be ye lɔ aƒetɔ la eye na wɔe atsɔ da kpedada afiɛ elabe elɔ wo nyagbɔ le Marko ƒe agbalẽ etamatɔ̃ kpekpe 8 Marko ƒe agbalẽ tatɔ̃lia kpekpe 8 egblɔ be eye esi ke wòɖo ʋu la ame si me gbɔgbɔ vɔ̃wo le la ɖe kuku nɛ bena yeanɔ eŋuti kpekpe 9 eye mena mɔe o ke egblɔ nɛ bena heyi aƒewo me le tɔwo gbɔ naxlẽ nu sia nu si aƒetɔ la wɔ na wo kple ale si wòkpɔ nublanui na wo la afia wo ebe de ale si ke mekpɔ nublanui na wo la de ve fia wo ta nɔvinye wo lɔlɔ megatsɔ wla o mega atsɔ agbenɔnɔa atsɔ awla ya ele dɔa me ame ɖe ma nya be trɔ dzime o ebe lɔ aƒetɔa mate ma gblẽ o ɖe agakpɔtɔ akplɔ Yesua ɖoa mate ma ke nu agblẽ o ɖe nye Kristo tɔtɔxe ɖea nobia nya mate ɖo ŋuti o ɖe trɔ dzime ŋutɔŋutɔa mate ma gblẽ ao ɖe exɔ kɔkɔe nyenyea ɖo le tsi nea maɖe menya o ɖe ega le mía domea ewɔ si ke ewɔ abe agama ye lo ewo ne le Roma ewɔna be Romatɔwo ene ne le Yerusalema ewɔna be Yudatɔwo ne le Antiochia ewɔna nu abe trɔ̃subɔla ne ao Togo le wo dome ne trɔ dzime ŋutɔŋutɔ nenye Mawu vi vavã eye nenye akpedala be yaɖe akpedada fia Mawu nɔvi todzinɔla mina míaɖe míaƒe lɔlɔ afia Mawu yi ke anye míaƒe akpedadawo míagbɔ va akpatɔ̃lia le Mawu nyame akpatɔ̃lia míale ŋku ɖe Mawu ƒe lɔlɔ si ke míaɖe afia to Kristo dzi le mɔ vovovowo dzi le Mawu ƒe dɔmenyo le Mawu ƒe Kristo ƒe lɔlɔ yi ke wòtsɔ lɔ mí azɔa ele be míaɖe lɔlɔ ma afie lɔlɔ ya ele be ne míeɖe fia ne menye ŋkume ƒe lɔlɔ o wòtɔ be wònye nu míewɔ tso dzime ke la akpɔ be fetu le me nutɔ míagakpɔ le teƒe ya hã nugbãtɔ míakpɔ fetu yi ke ava na nɔvi teƒewɔlawo le Mawu subɔsubɔ me ye nutɔ̃lia megbedelawo yiwo le agbenɔ le nuvɔ me la be fetu vɔ̃ yiwo la xɔ ye akpatɔ̃lia míava akpa gbãtɔ dzi gbagbãtɔ Mawu ƒe lɔlɔ alo fetu yi ke li na nɔvi teƒewɔlawo le Mawu subɔsubɔ me nenye be seɖa nye va aƒetɔ la gbɔa meganɔ te kaka be ɖe ame aɖe la va na yeatrɔ zu edɔwɔla le Mawu ƒe aƒea me hafi o nɔvinye afi sia afi ke ne kpɔ ɖokuiwo lea nye be enye Mawu subɔla yenye Mawu ƒe dɔwɔla yenye enu yi na Mawu la to dzi la ƒo nuƒo eye nyaklame yiwo katã be contact le portable me na wo ɖe na ɖe Mawu ƒe lɔlɔ afia wo katã ame sia ame ke na dogoa aɖe Mawu ƒe amenuveve Mawu ƒe dɔmenyo ya Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ya yi ke kpɔm ne le tso Mawu gbɔa aɖe fia wo Kolosetɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpekpe kple Kolositɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpekpe kple 9 ebe nu kake
miewɔna nukake eya ekanya ƒe agbe ƒe ɖoƒe ɖe sia ɖe abe ame yi ke nye nutsu mekpɔ ɖe srɔ̃ nyɔnu mekpɔ ɖe srɔ̃ alo vitɔ alo vinɔ ale edɔwɔla dɔmeyitɔ fiahadɔwɔla alo tsɔtsidela fi kake ne lo fi siafi ke ne lo le duka dumewo le teƒe sia teƒewo bebemewo gaglagbewo ebe nu sia nu si ke miegbe wɔna ko nya sia nya yi ke do ago tso nume na mi fi kake mia anɔ me sia me ke mia dogo nu sia nu si ke miewɔna la ŋkekemewo ezãmeyo nenye enye Mawu vi vavã nu sia nu si ke miewɔna la miwɔe tso nyaƒe dzime nu sia nu ke Mawu kple dzime ko megawɔe ne susua ma ɖe ve mawɔe ya ɖe nye mawɔe ya ɖe kristotɔ la wɔe ya kristotɔ ma wɔe ya wa kristotɔ ayi fi ya ɖe kristotɔ ma ya fi ya wa ɖe kristotɔ asusu nu ya alo ma susu nu ya wa ne susua gbegbe nye dzime ve susu ko ɖe nɔvi nye megawɔe o eye elabe mele wɔ ge kple dziwo katã o mele wɔ ge le gaglagbe o na ame sia ame akpɔ o elabe nu sia nu si ke miewɔna la miwɔe tso dzime abe aƒetɔ lae miewɔe nene eye menye na amewo o miwɔe na aƒetɔ la ne dzi be yabia hlɔ̃ na wo ŋutɔ ɖokuiwo tsitre ɖe ame aɖe ŋuti aɖe ele wɔm na aƒetɔa awo ɖe elabe nu sia nu tso gbea dzi lo edza wɔ abe Mawu vi abe Mawu ƒe ƒometɔ ene la wɔe na aƒetɔ la menye na amegbetɔwo. Saul nu katã le yewo nye me tsim ɖo nye me le yewo me tsim o ɖe Yesu nye me dzesi o awo ɖe nye me kpɔ ɖe nu katã me le yewo me tsim o nu sia nu si ke wɔm ne le tsitre ɖe nunye tsitre ɖe hamevi nye ɖe ŋuti la nu sia nu ke ne wɔ tsitre ɖe yewo nye me dzelawo ŋutia nu sia nu ke ne le wɔ tsitre ɖe ame dukɔ tɔxɛ nyewo ŋutia Yesu be nye ŋuti ne wɔe ɖo eya ta ne dzi be yakpɔ fetu le nu nyui yiwo wɔm ne le mea ebe nu sia nu si ke miewɔna miewɔe pe nya be dzi blibo abe na aƒetɔ la miewɔe nene menye na amegbetɔwo la vɔvɔ nelia ebe si mienyae bena miaxɔ domenyinyi ƒe teƒeɖoɖo tso aƒetɔ la gbɔ esi mianye sia be ɖe yewo le domenyinyi ƒe teƒeɖoɖo xɔ ge tso aƒetɔ la gbɔ ebe misubɔ aƒetɔ Yesu Kristo nu sia nu yi ke na wɔawɔe sena atsɔ subɔ aƒetɔ Kristo nuvelia yenye miaƒe fetu vɔ yi ke megbedelawo axɔ minya ne o ane le megbedelawo ƒe hamea fetu li fetu vɔ dɔwo gbagbale tagbãtɔ dɔwo ƒe agbalẽ tagbãtɔ kpekpe 8 ebe azɔ ŋutsu sia ebe ƒle anyi eƒle agble ebe tsɔ ame sia tsɔ nu madzɔmadzɔ be fetu ƒle abɔ megbedela ya ede megbe egbe nu le xɔ sia gbɔ ebe ɖe etsɔ ame sia tsɔ nu madzɔmadzɔ be fetu ƒle abɔ eye esi ke woɖe goglomi dzeanyi la egɔ be ewo ɖe tsitsina kpekpe 90 eye ame siwo katã le nɔa Yerusalem la wose nya sia ale bena woyɔ abɔ ma le wɔn ŋutɔwo degbe me be akeldama egɔme nye eʋubɔ kpekpe 20 elabena woŋlɔ ɖe Salmowo ƒe agbalẽ me bena eƒe nɔƒe nazu aƒedo eye ame aɖeke maganɔ eme o eye eƒe dɔ la
abu eye eƒe dɔ la ame bubu na xɔe yebe subɔsubɔdɔa teƒe ke le sia ame bubu la xɔe kpekpe la vɔvɔ ɖeke eya nutsi ele be ŋutsu siwo zɔ kple mi le yawo katã yi me le esime aƒetɔ Yesu va la eye wodoa go le mía dome la tso keke Yohanes mɔtidetaname la dzi va se ɖe ŋkeke si dzi woxɔe yi dzi le mía gbɔ. Wo dometɔ ɖeka na zu eƒe tsitretsitsi ƒe ɖaseɖila akpe ɖe mía nu. Na zu tsitretsitsi ƒe ɖaseɖila akpe ɖe mía nu le vɔtɔlia eye wotsɔ ame eve Yosef si woyɔna bena Barsaba, ame si wogayɔna abe Yusto kple Matia la ɖo wo tsitre eye wodo gbe ɖa gblɔ bena aƒetɔ wo ame si ke nya amewo katã ƒe dzime la fia ame eve siawo dometɔ ɖeka si ke netia be woaxɔ subɔsubɔ sia kpakple apɔstolo nyenye si gbɔ Yuda te ɖa le be yeayi ɖe ye ŋutɔ sera yeayi ɖe ye ŋutɔ yeƒe teƒe la. Yuda megbedela eyi ɖe ye ŋutɔ ƒe teƒe la. Yuda ede megbe eye wòve kpɔ eɖokui teƒe si ke wobe yeayi bena yeayi ye ŋutɔ yeƒe teƒe la. Megbedela yi ke ku le megbedede mea le nu vɔ wɔla yi ke ku tsi eƒe nu vɔ mea wode megbe. Megbedela yi ke ku mele Kristoa me oa teƒe li na wo eye afi mae wòave xɔ ye be fetu vɔ le go kemea dzi. Medo gbe ɖa be nyemanɔ ame mawo dome o. Mía dometɔ ɖeke manɔ anyi Yuda anɔ amewo dome le Yesu ƒe ŋkɔme. Eya gblɔna be amen. Elabena na ame aɖe de megbe eye wòku le megbededea mea eku le abosam ƒe vodukpa mea eve ku le hunɔwo ƒe kpa mea ne wòame aɖe ne eve ku le Satana subɔlawo ƒe kpa mea eye ne ku tsi ekpa ma me le nɔnɔme ma mea ekɔ be megbedela eku abe vibubu eku abe ame yi ke gbenu le xɔsia gbɔ eye eve kpɔ ɖokui le go kemea dzia teƒe baɖa me nava yi ma do gbe ɖa be wòe ananɔ akpɔtɔ anye xɔsetɔ ɖaa nyakpɔtɔ anɔ mɔtata ya dzi yi mawo ta na mía míeme mɔ gbadzatɔa dzi o míanɔ mɔ lɛtɔ la dzi mɔ kakea dzi ve se ɖe ŋkeke mamlɛtɔ dzi le Yesu ƒe ŋkɔme. Nutɔlia le teƒe ya, nutɔlia le afi ya yenye fetu yi ke li godoo na subɔla xɔsetɔ yiwo nye nuteƒewɔla. Nɔvinye anye ame si ke nuka atse ku la ne datsia ɖe wòtsia ku ne medo atsiku ɖeke wa ɖe megbɔna miage atse ku o. Ne meƒã nu nyuie ɖeke oa medza va mio kaka ɖa va tse ku aɖeke o. Ne medo nu o medo nua be mawɔ nu nyui egbea mawɔ nu nyui egbea maɖe ne lɔlɔ afia egbea maɖe Mawu ƒe lɔlɔ afia maɖe Kristo ƒe lɔlɔ afia amewo aɖe fia ame yiwo le ŋutinye ne eya ta maɖe agbe nyui afia maɖe nuwɔna nyui afia maƒo nuƒo nyui nenye be mele nu mawo ƒãm oa mate ma ŋe naneke o. Eɖo la ƒã nu nyui aɖe aƒã nu nyui aɖe na xɔlɔwo na nɔviwo na ame yiwo katã le hadame na o de Kristo ƒe lɔlɔ fiawo ema ye awɔe be mianye kutselawo eye fetu yi ke malu xe o la eli na mi. Petro gbãtɔ ta gbãtɔ
ebe wa yira mia aƒetɔ Yesu Kristo fofo ame si ke le ƒe nukpɔkpɔ geɖe la nu bena xenamekpɔkpɔ gbagbe to Yesu Kristo ƒe tsitretsitsi ame kuku dome la me bena domenyenyi magble maƒoɖi maluxe nyatsia ya domenyenyi maluxe si ke wodzra ɖo ɖi na mi le dziƒo na mi wodzra ɖo ɖi na mi le fika dziƒo gbɔna be ame wodzra ɖo ɖi nam nao le dziƒo na me ka hã nam ele be míayi dziƒo ya la ele be míayi dziƒo ya ne míaxɔ fetu ya yi ke wodzra ɖo ɖi na mi le dziƒo ekpɔ ɖeɖe ele zɔn kpakple aƒetɔa eye wokɔ ŋuti o le tsi na o eye kɔkɔnyenye amanɔma ame aɖeke mate ma kpɔ Mawu o gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe ŋusẽ le me o ena be le se ku nɛ le eƒe dɔa me eye aƒetɔa le gbɔ be ɖe be fetu li na o Mawu nyakaka yi ke be dɔ yi wɔm ne lia wo be ŋlɔe da ɖi nunana yiwo katã ele na wo be ŋlɔetɔ da ɖi elabe woawoe nyi nu yiwo zam ne le emawo katã nye nu ka fetu yi ke le nɔ te kpɔ o eye nu gãgãwo mawudɔlawo gbemagbe ɖe aƒetɔ be ɖe meke nye nyɔnu ya o meka nye ŋutsu ya o wo be ɖe fetu gã aɖe nɔ te kpe le dziƒo wo ya menya ale yi ke mawudɔlawo gbemagbe ene dzoa wola kpɔ nyɔnu ya ŋutsu ya ye tsɔ ɖokui tsɔ na aƒetɔa abosam nye gbɔgbɔvɔ nye wonya be ɖe ne yi dziƒoe fetu gãgã mɔnɔ te kpɔ ta wola tsɔ nu ka gaɖomewoa atsɔ nyɔnu tugbedze aɖe ava tsɔ be atsɔ ble wo ŋutsua nu abe nyɔnu ma be Jezabel eye ava de be susu ɖa eye eŋlɔ be fetu gãwoa yi ke dzra da ɖe anyi le dziƒoa dɔ gãgã yiwo katã nɔ ne Mawua azɔa Isabel ma be nuwɔnawo va kplɔ wo dzo le Kristo tɔ ƒe mɔa dzi eye fetua yiwo dzra da ɖe anyi na wo le dziƒoa ebui ɖoyi nenye wo nyɔnu ya Salomo ma Salomo ma ƒe nuwɔnawo wotsɔ ble nuwo eye abe ya le asinye la eye akpleke me le asinye la eye eƒe nuwɔna abe va oyekpɔ madzra wo ɖo ŋutɔ lo malé be na wo ŋutɔ mawɔ nanya kpɔ eye wɔe kaka wo ble wo kaka kɔkɔ dzo va da ɖe eɖokui gbɔ evɔ kesinɔnuwo katã anyigbadzinu yawo ble wo dzo medo gbe ɖa be wo ya naneke ma ble wo dzo nu kake la nye doa nu kake la nye nu yiwo va tsɔ ble nua keke me nu yiwo dometɔ ɖeke ŋutɔ ma ɖe wo ɖa le fetu yi ke wodzra da ɖe anyi na wo le dziƒo le Yesu ƒe ŋkɔ me fetu li na wo lo fetu li na wo la fetu gã fetu mavɔ fetu yi ke li ɖa aƒetɔa dzra da ɖe anyi na mía dometɔ ɖe sia ɖe le dziƒo eye nye ama ya fi ma be nye ama ya fi ma lo gblɔ be ma ya fi ma godo eye le keke la nye xaxawo le keke la nye tetekpɔwo le keke la nye yometsitsiawo kple eyi sesewo hã dziƒo ya ma yi godo wo ya ɖe mebe wo ya ɖe hã nu kata maŋlɔ be xexe me nu yawo katã ɖe akpa ɖeka ase gɔme be ɖe fetu li na ye fetu maluxe yi ke ma yrɔ o enɔ te kpɔe le dziƒoa mina mía katã míatso azɔ todzinɔlawo katã mina míatso ne mía katã míatɔ gbedodo ɖa aƒetɔ dziƒo ya ma yi godo le Yesu ƒe ŋkɔme ne mekpɔ trɔ dzime wa ŋdeka nye atsɔ agbewo na Yesu tsɔ agbewo nɛ
be Yesu nama trɔ aƒetɔ tsɔ wo gbɔgbɔ de menye wɔ manyi mawo bi vavã nama vo tso nu vɔ wɔwɔ si me ne wo ya mekpɔ womekpɔ kɔŋtsiwoa be aƒetɔ meva ŋdia trɔ gbogbo lolom eye naklɔ ŋtsinye Yesu be ʋua ne le tsi na tso nu makɔ katã me gbɔgbɔ kɔkɔe be zo nye dzrawo ɖo azɔ mekpɔ vɔ naxɔ ŋusẽ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ le nyadzi va ge mianye nye ɖaseɖilawo le Yerusalem Yudea Samaria kple anyigba ƒe seƒe ke be naneke ŋutɔ mana mia ate ɖa le mɔ ya dzi o do gbe ɖa na aƒetɔ la eye atɔ na wo le ŋdi ya. This is the time to pray the love of God into your heart to be able to make it to heaven, that you don't lose your reward. This is time to pray. It is the praying that will bring that love of God into our hearts. This is time to pray. You must not miss heaven. Take your decision. That I'm not going to miss heaven. Kenu na tɔgbe dodoɖa eyata Yesu Kristo va ɖo. Mawu de yeƒe lɔlɔ tsɔ fia mi wòde mɔ be Kristo na ku ɖe mía ta le Calvary azɔ yi ke Yesu aku vɔ kɔ ebe ʋu ɖe anyi vɔ ɖe lɔlɔ ya exɔa lɔlɔ ya yi ke age ɖe me woa ye ke la na be wò hã na ɖe wo lɔlɔ afia aƒetɔ Yesu ena lɔe. Nalɔ mawu kple wo ŋusẽ blibo wo tsi blibo kpakple wo luʋɔ blibo eye magatsɔ nu vɔ atsɔ nɔ bleviwo ava nɔ anyi ɖe nu vɔ me o anɔ nu vɔ be kɔkɔli ta o anɔ gble kple nu vɔ ao nɔvinye do gbe ɖa todzinɔla do gbe ɖa abe mawoe leke nabe yenye kristotɔ aganɔ dzanyi le nu vɔ me atso adzanyi nu vɔ me adzo agedze nu baɖabaɖɔ me abe dzo woe be yenye kristotɔ leke be edziƒo nenema ɖo mate va me o kristo ƒe lɔlɔ yi ke ku ɖe ta o kristo ƒe lɔlɔa ate ma klɔ ŋtsi o tso nu makɔmakɔwo katã me trɔ dzime woya do yin demegbe edasi tsɔtsi dede edasi mawu subɔsubɔ ŋuti kekeke edemegbe ɖa le xɔsia gbɔa trɔ Yesu le yɔ emɔ ma yi dzi ne to kaka ne bua ne be demegbea gatɔ to mɔ ma dzi gbedo ŋdɔ me game ame sia me Mesia me ne ke be nu w'atɔ gbedodo ɖa do gbe ɖa be nu baɖabaɖa yiwo me ne ve tsɔ ɖokuiwo ƒo ɖe nu fitsi yiwo katã wɔm ne le ŋkeke yawo mea dogo le wo me mawu lɔ̃ o gake melɔ̃ wo nu vɔ̃wo edzi be na da asi le nu vɔ ŋuti ta míame yiwo katã demegbe pastor nenye o ne demegbe mawuvi nenye o demegbe esrɔ̃ŋutsu nenye o ne demegbe srɔ̃nyɔnu nenye ne demegbe evinyɔnuvi tugbedze ɖekadze edemegbe alo enye mawu subɔla aƒetɔ dzi be yadɔ mi ɖo yebe lɔlɔ yi ke do ame ɖo ele gbesɔsɔ le ŋdekanyia ebe ne mi dzim la miakpɔm ne miebia ta nye tso nyaƒe dzi blibo me la miakpɔm evi bubuwo ne trɔ gbɔ va trɔ va aƒetɔ la gbɔ edzo le mawa gbɔ be tsi nu vɔ̃wo me be le gble kple nu vɔ̃a gbedodoɖa be gaƒoƒo ya mea vi bubu gbɔ va ƒe aƒetɔ le yɔ be gbɔ va trɔ gbɔ va ƒe mi gbɔ va ƒe lo megbedelawo katã mi gbɔ va ƒe me le ŋdekanyia evi bubuwo mi gbɔ va le dzimetɔtrɔ me emanye mawu ƒe lɔlɔ si ke wòdzi be aɖe ɖe go atrɔ le tsi na mi atrɔ aklɔ mia ŋuti ye mawu vi vavãwo la womeganɔna gbe le nu vɔ me
ame yiwo be yo trɔ dzimea aƒetɔ akɔ na wo ŋuti eklɔ na wo ŋuti eɖena nu vɔ ƒe agbenɔnɔ nɔviwo gbedodoɖa ƒe gaƒoƒo ya le veve ɖe ma ƒe lɔlɔ ekɔ na ame ŋuti eklɔ na ame ŋuti elɔ mi be yaɖe mi tso madzɔ nyenye katã me eye wòaklɔ mia ŋuti ebe nye Kristo tɔ lo ebe yina tsɔtsi lo egayi tsɔtsi gbɔ hã ŋdi kanya gɔ hã vɔ ɖewo le tsi na wa ɖe Mawu nya le tsi na wa klɔ ŋuti wa kɔ ŋuti wa alo nenye vi bubu ma yi ke te ɖa le Mawu gbɔa aƒetɔ la le yɔ le ŋdi kanyia dogbeɖa eye xɔsetɔ yiwo katã nye Mawu viwoa yiwo be wotrɔ dzimea ne trɔ zutɔwo metsɔ dzinye na edinyea egbeɖuɖɔ yiwo katã le me afi yiwo katã le me nu vɔ ƒe nɔnɔme yiwo katã le dzinya me la ezo ne fia wo katã ezoa ne fia wo katã ɖa le lãme nam ne ɖe wo katã ɖa le dzime nam edziwa o tsɔe na Mawu ne be lɔlɔ wòage ɖe wo dzime aƒetɔ ƒe lɔlɔ ne ge ɖe wo dzime yeƒe lɔlɔ ne ge ɖe wo dzime dogbeɖa yeƒe lɔlɔa ne ge ɖe me ne ge ɖe me o lɔlɔ yi ke ɖena me lɔlɔ yi ke kɔna me ŋuti lɔlɔ yi ke ɖɔna me ɖo dogbeɖa le ŋdi kanyi ya be aƒetɔ lɔlɔ ya ne ge ɖe me nye lɔlɔ ya ne ge ɖe nye dzime eye wòadzra nye dzi ɖo eye wòakɔ nye dzi ŋuti wòaklɔ nye dzi me eye manɔ agbe dzɔdzɔe le pipi keke sia me le Yesu ƒe ŋkɔ me trɔ yi aƒetɔ la gbɔ be nekɔ ye ŋuti neklɔ ye ŋuti mexɔe se be ele do gbe ɖa mexɔe se be ame aɖe le teƒe ɖe le do gbe ɖa vevie ɖe le ŋdi kanyi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me la be ne mexɔ Mawu ƒe lɔlɔ ya wa mate ma lɔe o ne ƒe lɔlɔ ya mege ɖe me oa mate ma lɔe o eya ta do gbe ɖa be lɔlɔ ya ne ge ɖe me o yeƒe lɔlɔ ya ne ge ɖe me o yeƒe lɔlɔ ya ne ge ɖe me o yeƒe lɔlɔ ya ne ge ɖe me o ne ge ɖe mo le ŋdi kanyi ya eye ne xɔ yeƒe lɔlɔ ya ne ƒe lɔlɔ ya ge ɖe me oa ye afi ko wò hã ate ma lɔ aƒetɔa wò hã ate ma lɔe wò hã ate ma lɔe eye alɔ dziƒonuwo alɔ mawumenuwo naneke ŋutɔ magate nɔ ʋli kpakple mɔ ƒe lɔlɔ edziwo me o edziwo katã nye aƒetɔ la tɔ edziwo katã aƒetɔ ƒe lɔlɔ axɔ wo dzime de se ayɔ dzime na wo fũu togbeɖa atsɔ ɖokuiwo na aƒetɔ la le gaƒoƒo ya me na eƒe lɔlɔ wòayɔ wo dzime age ɖe wo luʋɔ me age ɖe wo dzime aƒetɔ be nyalɔe nyalɔ yebe sededewo wu nu sia nu ebe ɖe melɔ yebe nya la ebe sededo tsɔ wu sika eye nenye be na wotsɔ Mawu nya va na wo na yayrawo ya exɔ nɛ vɔ nenye be wotsɔ Mawu nya va be wɔ ɖɔɖɔ ɖo dasi le nuxoxo ŋuti ame yiwo be nuwo no fia tɔe na teƒe tɔe ɖo teƒe na wo melɔna ya o eɖe fia be Mawu ƒe lɔlɔ mekpɔ yɔ wo dzime o melɔna Mawu ƒe seawo tsɔ wu sika nyuitɔ o dogbeɖa le ŋdi kanyi ya nenye bena wobe adzɔ ma dom ne le ya dasi le ŋuti ele mekɔmɔ mekɔ ŋuti wa ɖe alɔa dasi le ŋuti ya ɖe fia be Mawu ƒe lɔlɔ mekpɔ yɔ wo dzime o ɖe dogbeɖa le ŋdi kanyi ya gbedodrɔ be game ya aƒetɔ na malɔ o nane malɔ o nane malɔ wu nu sia nu eye malé fu nu vɔ wɔlawo ƒe mɔ alé fu nu vɔ wɔlawo ƒe mɔ natsɔ wo dzi
ame yiwo katã lɔ̃ Mawua tsɔ woƒe agbe na Aƒetɔa wolɔ̃na dzɔdzɔenyenye, wolɔ̃na nu dzɔdzɔe wɔwɔ. Womevana Mawu gbɔ elabe wole dzi nukunu, wole dzi yayra, wole dzi nyona ita wole Mawu gbɔ ɖo. Ne pastor lia woawɔ abe ame nyui ene, ne pastor megali wo ke vɔ evɔ woatɔ nu wɔwɔ pitipitipiti awo egbe adogbe ɖa dogbe ɖa ŋutɔŋutɔ. Aƒetɔ me dzi be wò lɔlɔ̃ na yɔ tsi me nam. Afi sia afi ke manɔ, aƒeme yo, tsɔtsi yo, edɔme yo, asime yo, sukumanɔwo, nyame yo katã le se mía ŋkɔ gaƒoƒo ya me, le radio dzi, le YouTube dzi, le Zoom dzi, le Facebook dzi adogbe ɖa, radio dzi adogbe ɖa, fi ɖe kpekpe yi ke mi le se mía ŋkɔ le Amerika, le Afrika be du sia du me, le Asia ŋuto me, fi kake miele la, mi dogbe ɖa na Aƒetɔa ne ɖɔli eƒe yayra kple be lɔlɔ̃ kɔ ɖe míaƒe dziwo me, yeƒe lɔlɔ̃ kɔ ɖe míaƒe dzi me, ne ɖɔli eƒe lɔlɔ̃ tsɔ kɔ ɖe míaƒe dzi me, ne míalɔ̃e, ne nye be nu vɔ̃wo gabɔ egbea, míaƒe sukukpawo me, míaƒe campus kpawo me hã, mi ma míaƒe lɔlɔ̃ na Mawu ma ɖiɖi kpɔtɔ boŋ la, mía ado dzi, vese ɖe nuwowo. Togbe ɖa Aƒetɔ nye medzi be lɔlɔ̃ nya nye ma ɖe fia o, na ma ɖe lɔlɔ̃ yi ke me lɔ̃a tsɔ fia, ma ɖe akpedada nye tsɔ fia, dɔ Yesu o ɖe ta o. Le Calvary, ekpɔ dɔ Yesu ɖe tawɔ ya, ekpa le oku ɖe tawɔa, ame ma yi ke ɖe eku yi wòya na kua, eya va ku ɖe tawɔ. Nɔvi tsɔ nuwo katã, edziwo katã, agbewo katã ke Aƒetɔa, tsɔ nuwo katã ke, tsɔ dziwo nɛ, tsɔ susuwo nɛ, tsɔ agbewo nɛ, na nu agbe nɛ. Fi kake ne le, fi siafi nanɔ, defia be Yesu tɔ eye nye, Yesua etɔ eye nye, ye mawolɛ o, matsɔe be o, ao. Damo dzesiwa, amo dzesiwa be nye Kristo tɔ le asia mea, do dzesiwo be nye Kristo tɔ le doa mea, nu sia nu, Aƒetɔ me tsɔe na o. Ganyewo, nunyawɔwo, mi tsɔ nya be nunyawɔwo na Aƒetɔa, sɔhɛviwo mi tsɔ nya be talãwo tsɔ wɔ dɔ, nya be talento ɖe mi tsɔ wɔ dɔ na Yesu, ebe na ame ɖeka ku ɖe mía ta la, eɖe fia be mía katã míeku, eya ta wole be míatsɔ míaƒe agbe asa vɔ nɛ, dogbe ɖa tsɔ agbewo sa vɔ nɛ. Aƒetɔ me tsɔ agbe nye now, ale bena fetu vovovowo na sɔ asi nye le subɔnɛa, ekaka na Mawu nya, eɖe agbeƒã nyanyuia, yebe lɔlɔ̃ yi ke ne xɔa ɖe fia, ɖe Kristo be lɔlɔ̃ tsɔ fia nu vɔ wɔlawo, abe ale yi ke Aƒetɔa edagbe le aɖaƒatɔ ma ŋuti, ebe Yesu be hei na defia aƒemetɔwo na gblɔ nu siwo katã me wɔna wo la na wo, dogbe ɖa wo hã nenema pɛpɛpɛ na bia me nu veve be ma ɖe lɔlɔ̃ ya tsɔ fia amewo, ne Yesu ƒe lɔlɔ̃ dzime na wa, agblɔe afia, aɖe fia, agblɔe na nu vɔ wɔlawo ne woatrɔ dzime, elabena nu kakewo mi le wɔ la, Mawu mi le wɔna, Aƒetɔ le mi le wɔna, nenye be le kaka Mawu nya, le ɖe gbeƒã nyanyuia, le sra nɔviwo kpɔ, le kpe ɖe nɔviwo ŋutia, wɔe kple wo dzi blibowo, megabe le wɔ ne pastor, megawɔe na amegbetɔ, wɔe kple dziwo blibowo na Aƒetɔ la, wònye bena ne egbe be matrɔ dzime wa, anye bena fetu vɔ nɔ tekpewo hã, eyi ke Mawu la nɔ yra efia yiwo nye ame veviwo, ame tɔxɛwo nea, ewo yi ke gbe
be ya kpɔtɔ anɔ akpɛkoko ame ewo ke gbe be ma trɔ la aƒetɔ la ŋuti o ewo yi ke gbe be ma trɔ dzime wa fetuvɔ li na abe aleke Yuda Iscariot yi ɖe yebe teƒe yi ke nye fika dzomavɔ me nye tɔwo to gbe ɖa be aƒetɔ nye ma de megbe o nye ma gadzo le gbɔ o nye ma gadzo le gbɔ o aƒetɔ nye ma ga agbe nu le xɔ sia gbɔ o le trɔ gbɔ va aƒetɔ nye ma yi nuvɔlawo teƒe o nɔvi ŋutsu todzinɔla ɖe le do gbe ɖa pastor le do gbe ɖa mɔpame le do gbe ɖa le radioa gbɔa ɖe mie le do gbe ɖa vevi ɖea aƒetɔ nye ma tsrɔ̃ o nye ma ku ɖe aku le abosam be kpam o nye ma ku abe megbedela o aƒetɔ ma xɔ nye fetu le dziƒo godo kpɔ nyuie be megave do ha kpakple nuvɔlawo ado ha kpakple amema dɔndo bom la tsɔ dziwo na aƒetɔ la aƒetɔ elɔm eya ta nye hã masẽ ku na o togbe ɖa aƒetɔ masẽ ku na o dziƒo li eye meɖo ayi wɔtsatsia be aƒetɔ fetu nye le nɔte kpɔm le dziƒo eya ta nɔvi subɔ Mawu ale masubɔ wo ale gbegbe be ɖe nenye be me gbɔna dziƒoa Mawu dɔlɔ la be eva egbɔna lo amea ye ma ŋutsua ye ma nyɔnua ye ma egbɔna ele be fetu gãgãgãwo sɔgbɔ nɔte kpɔe alo wo ya ebe ele subɔ Mawu vɔa fetu ɖeke me nɔte kpɔ la be mewɔ dɔ ɖeke ne Mawu o medo gbe ɖa be Mawu ne kpe ɖe ŋuti o bena wɔtsatsia be dziƒo ya yi godo do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ sese ma dzi mie do gbe ɖa le Mawu ƒe dukɔa katã ne gblɔna sese ɖe bena amen nu yiwo katã ne bia abe nuvɔla be Mawu ne dɔ ye ɖo be Mawu ne trɔ be ŋutinya abe xɔsetɔ be Mawu ne gatrɔ de zo yeye mea o míado gbe ɖa be nu yiwo katã míexɔ ŋdi ya o míatsɔe adzo eye míawoe la dzo le afi ya ave na be tɔtrɔ na ge ɖe kekea me tɔtrɔ na ge ɖe amewo ƒe agbe me ana be nuvɔlawo Mawu ƒe lɔlɔ ya yi ke le dzime na mía lɔlɔ ya míatsɔe ayi ana be nuvɔlawo hã woatrɔ dzime ɖokuitsɔtsɔ na ya ana be ɖe mía katã míatsɔ nye ɖokui ade Mawu dɔwɔwɔ me Mawu nyakaka me nɔviwo ale be kekea katã na xɔ Mawu nya esɔgbe ya ne be sɔgbe na gbedodoɖa ya wɔwɔ ɖe dzu hã dzra ɖo ne mía katã míado gbe ɖa ɖe dzo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ sese ma me kpasi dzi ne míado gbe ɖa aƒetɔ me do gbe ɖa be míame yiwo katã trɔ zu nuwɔna yeyewo nɔ le ŋdi kanyi ya le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ dzia aƒetɔ nu yiwo katã le ɖe mi ɖa ame aɖewo srɔ̃ɖeɖe na ye mi siwo dzo le gbɔwa megbedelawo katã ame yiwo katã de megbe ame yiwo gbe wo Kristoa da ɖi ɖe keke me nuwo ta de yame do gbe ɖa be trɔ gbogbo ɖɔwo katã ɖo le Yesu ƒe ŋkɔ me abe viwo evi tɔxɛwo na woe nea nye medze be nya be dziwo na nyi dzigbɔlo da ɖi o aƒetɔ ya ta klɔ nya be dziwo me klɔ nya be dziwo ŋuti be nu naneke maganɔ nya be dziwo me yi ke anyi mɔxenu le mi kpakple dome o na bena ezo wane ge dze nya be dziwo me ame yiwo katã kɔ ɖɔɖɔ ɖo tsã ame yiwo ŋuti ne kɔ tsã ezo wane gatrɔ gbogbɔ kɔ mía ŋuti yeye le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ lɔlɔe ne de dzime na mía dɔ mi di be nya lɔ nya gblɔ be míelɔ wo nya míelɔ nufiafia míelɔ wo nyawo míelɔ kɔkɔe nyenyea míelɔ dzɔdzɔe nyenyea
klana tso keke ame ba gbenono gbɔ aƒetɔ na be nu ya nenye dzidzi na me sia me ndi ya le Yesu ƒe ŋkɔme me do gbe ɖe aƒetɔ nu ka míate ma tsɔ ada kpe na o ye koe nye be ayi kekea me eye míaɖewo lɔlɔ ya atiawo míayi aɖewo lɔlɔ atiawo ale bena wo hã aƒetɔ woatɔ ɖe ŋuti o aƒetɔ kpe ɖe mía ŋuti ame nu veve aɖe kpe ɖe mía ŋuti míayi ale be nya be fetu gãwo le dziƒo la nana anyi na mí na míanɔ agbe azɔ le dzɔdzɔenyenye me le kɔkɔenyenye me gbegbe míadzo la dziƒoe míayi mebe dziƒoe míayi loo eye nya be fetuwo la anye fetu vavã nya be fetua míaxɔe abaleke aɖo teƒe na nya be pastor la míawo hã aɖo teƒe na mí ame aɖeke manye wɔametɔ le dziƒo na be míawɔ dɔ na o be fetu gãgãwo míaxɔ na o le dziƒo akpe dzrasubɔla woaɖo dzre ɖo be to wɔame nuveve mea aƒetɔ ŋusẽ yeye na gaɖo nu aɖo nu agbe sia gbe le Yesu ƒe ŋkɔme Mawu gã mi akpe na wo be eɖo nyaƒe gbedodo ɖa ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma dzie mi do gbe ɖa le Mawu ƒe dukɔa to dzi nɔlɔ katã ne gbɔna sesẽ ɖe bena amen.